o te patalfat sa mo lau ita pa fonga ni vai ngol aso ina ua vai atu le tatu teimi o le ua afatonu nei le tula e lima pai fulale nei tula sa mo ma vano le lei ia e moli te le toile ngang whaftai tele ia on o awa noa o whaifo on tatu toe mawaina e ngata ina u tatu o ria maile nei aso fou e ui ono leo matu i le tau a fiafi ia a o le aso lua o le aso lona fia le nei aso se fulu le nei o le masina lona se fulu le masina ia o lo ua whaua winai e le ngata o le soifua tului ia a o le whaua winai o le tautua ma le au unanga whaiwhaipea a lau si ufonga le taia fōi lalo o lana porkalami ua whaingoina o le lupe lele. Langi lele i le nei aso, i le nei tū langi ma le nei tū lalo langi o lo mātou nofo mau mawai. Ua e se lava winga o le tau ana nafi vevela nei marulu. E leo se tū langa le lei mo se e ono tura iai ma iai le fulu ma ono le lava matu te le vaitau o le tau marulu o le winter peitai ia ona nafi ma talato ona nafi ma le weekend pa le vela i matu atu foi la i Las Vegas fa pe tau no marulu le taimile nei ele i marulu na mafanfana peitai le so fasi marulu le so o le fisuia inga leo le tau sa mo tatu telo ai ilo to tu sa aso ia e pe fu sa mo to telo ila tu e fo i mai tatu nu fe me wa e se vela sa mo ilo tu inga vela le na tatu ia ia so tatu light ia ta ilo ina ia oina am fai fu tatu fai tau fa pe atonu o le leva uni un tatu no fu fa fu tatu atu pe tatu le masani de vela o tatu tu io en o moli mawina na o moli mawina ile vai aso o te nei ia I lo o toianga ia tu I New Zealand ile fast food fit wa ile tau sanga talu on o toe o I New Zealand io o atla sa o te le swinga io sa o iai fu New Zealand le vai tau rava le nei te muli fituiva o le vai tau le sama peitai e tau o le sama ina aso o le matua marulua peitai o te ala tunei ia e vela le sama o le o toe lona winga e ia fesuia inga o le tau ma le soifuanga o le olanga o lo o tatu o iai I le nei vai temi mele te taua o na fia faia e le nganga ma le mafafau e ui ina fesuisu ia le whalongona o le tau. Ia au le lava o matawina ia le anga le lei whaiwhaipea o lo tātou matai ia umafuai o tātou au lia manuia o le neifu iaso ia pe a fua iai I mea o lo tu lai me soifua ma le ola au le lava o anga le leia e le atua ia le soifua ina au le ola I le nei vaenga o le lalolangi ia o lo mātou whapea ona tau tuaina tuai lo tau pa ia malau tau maru lo tau ona masantu le epa whaftai li o sua ia whaawawat foi ia le tautua o le nei aso. Tatou te oli, tatou te whawhetai ia Yesu le keri so le ola e olai nei mau le mita I mea whale au ngā tau lava o ke sona pio mai lunga ane I mau le mita I mea whale au ngā tau lava o ke risona a fio mai lunga o
Yesu le keri so na puanga na talile sa tauro le sasama le ma le nei ole sa tauro e oli ai awa Yesu keri so oia na maliwai. Ne imau le mita I mea whaale aonga tau lava o keriso na fio mailu ngā ia fiu ai le loto I anga masesei ia ngalo I manatu le lalo langi nei ai oli pea I le alofama o Yesu le keriso le ola e ola ai ne I mau le mita I mea whaale aonga tau lava o keriso na fio mai lunga. Io e tātou te oli mo tātou whawhitai. Tau lava o lona sa tauro e mita ai le tangata kerisiano. O mātou whawhitai atu ia te oe e tūsa o lau tau singanga le lei lo mātou ola. Mafuai o no mātou o lia manuia le nei tu aso. Ua mo atu le tele o le aso le malama o tuana ua ngai mai le pōngi sā ia ma le tau a fiafi I le nei tū larolangi o lo mātou na nofo mau mawai sa o mātou whioa I le malama o tuana sa whia ngai I whiau mga aluenga o whanau leo atu ma le fo I mai whale a onga o nisi whia ngai ma whai ngā malanga o le vātia tea o le sami o le unga o ala te whawhawe. A o mātou o iai le nei tu aso. Mātou te lango nāre vivi I whaia ia te oe. Pe a manatu I nei mea uma ma lava singa le tangata sa whea ngai. Tu mau pea le anga le lei tausi. Le anga le lei whai pea ala o fia. Whaftai mo aso e tele whapopo ilo mātou ola. Le malo si fou I aso taitasi. O le ea whafowina a walo mātou mā nawaina. Ia a o la au fo I o lo lātou pua ina le ea ma le o ke sene mama I o mātou tangata. O la o fio e au wina mai le lai oso ae. Na te au mai le mawhana I o mātou tangata ma le whonga ele. Ia, ta mai whawhitai tele I le whaolatanga na e saunia mo I mātou uma. Au o wala au ta mai lau wa fio lo nganga pa ia a wina mai tau tō roina mātou tiu te mawhaiwa. Ia whaanganganaina le le a tō toa ma le vai o le tangata. O le tatalo ta mai tato malau fio le nei aso. Fio maia e te whaatonu folau. Ia le tautala o le whaalongo o le vaai. Ia maua sea o ngā masimele lei ia mātou tiu te mawhaiwa whaatanuina. O le tatalo ta mai. Tato ma oi le nei aso. Whai wina mea malava. Watu ia te oe. Mawai sou lava vi inga ai au lava o mātou tangata. Wi mangalo mea I o mātou sisema o mātou whaletonu. I lo maliu malau tu e mangalo ai o mātou tangata masala. Kono o Yesu o le mala au ai. Amen.
Ia tani ai le loto. Ia, pese lena usua tua nei le pese torsu mai wha. Na o whanongo ia na po o tue tā mai fo i e le tangata i tu i ngā usunga wha o na po nei. Torsu mai wha e wha pēr le pese. Aua ne ia umita mita i se mea tau lava o le sa tauro o lo tātou alii o Yesu Kiriso. O le maua i le kalatia e ono. Au lona foi upo esfu marfa. Si tango e sue pēr fwe sau tuspa i e sau. Pesena. Ta tute, na usu mai la e le tine. Na usu mai pe ua usu fwode le wha rekei lona whainga. Manaia i le whanolongo. Ona o leo pe ua usu wha au na po nei. Ioe, au pese uma nei. E te tauna fesili i le awhapeo le pese le karesia mo i la tau nei. E te tauna fesili i le e whakasā. Awhapeo le pese le metisi, fesili le metisi. Awhapeo pese le mamona, fesili le mamona. A mesa ta tau fia pe pese. Awhapeo ni pese le lotu pati ma lava. Ioe, a o tele i whetangofi rearrange pese. Ma toe tau mwhailanga, ua mawai au tō tupe lunga o le YouTube. Tō mena e whautu i nei fo i uto. Leanga e leni pese fo i e pese nei. O pese ua lewa ma e iai o la tō mata o sisili. Pese rena o usua tua nei o pese tors fu mai wha. E le tus pese ale karesia e whakasā. Nai whapea lo na usunga. Ta tote oli. Ta tote whawhitai. O lona tusi whaitau, tusi pa ia maua mai e si i mai i le kalatia e ono. O lona whai upos fuma wha. Aua ne i o umita i se mea tau lava o le sa tauro. O lo tātou alii o Yesu Kiriso. O iso le amika ia mea. O e kupuse mita. O e mika i le mea o le sa tauro o le whae longa. O le mea na tau ai lo tātou alii. O e mita i ia tu inga mea whapea ioe. Winga na o tala e i mo mea o wa ainga whaatangata sa ili o tuspa ia. Ia po i lato o theologians. Ma i lato fo i e iai mea i e taumta apsisili. Pesela lea leino whai atu fo. Ia pe a mai tu tonu le wa ai a le tusitala o le tusi o kartia. O ai le tusitala o le kartia. Ia, o le apostolo nu ese. E le ngata la o na oni upu tātou te pepese ai. Ai o na winga lo loto. O le tāua le o tuspese lea. Lea te vai mai ai. Lea. E le ngata o pese ia, o pese nei. Na tātou la iti mai au tātou pepese ai. Ioi. Vivi ia tui a ilo tātou wali i ai fo angelu a mau i lunga. O peu whai masani. Peu fo leo o tātou pepese masani. Whai ma mea masani. Ma le ngalo ia i tātou. E te tau na tātou toe va ai lo loto i ai. I pese nei. E sea. O lo au mai ai tu tonu messages e tele le fe au whamta apsisili o mai tu tonu. E peila pese nena usutu tatou te oli tatou te whafta. Ia Yesu le Kiriso. A sau le tali. Ne i mau lava le mita isi ai tau lava le satou. Ia le na, tatou whaita so. O ai sesi a mita ele neme o le satou. So ele o le satou.
a o le mea na tupu ai ioe na whaongaina i le satau. O le ale mea na whaongaina i le satau. Na whaatau nuku ai le tongi ola. O le mea na tau te mita i le tongi ola na whai e lungo le la au lea. Ai le si mika mika, oi a mika mika so le. Ai, e tau ane na. Le ka ane na o nei mea. O upu, o tala, ia ma tala i tu atu o mene. E ao o na tu atu ai le loto le tatu vai. O na o lea la ufa ni mai le fatu pese. E fua la na pese i tua i tustusinga a Paulo i le tusi o Kalatia. Kalatia o le tusi ale apostolo i le nuku e kalesia i Kalatia. Ioe, a lona mta upu e ono. Ioe, le napi ono o utu inatu. E tau o tele, ioe, mo wa ulawaia Kalatia e ono, a lona whai upus fa. Ioe su. Tatu te oli, tatu te whawhetai. Ia Yesu le keri so le ola e olai. Nei mau le mita. I mea whale au ngā taulava o Yesu na whia mai lunga. Amen. I mau le mita. I mea whale au ngā taulava o Ioe, ia. O te whiwhia e whaongana I mea I amatai la upukalane. Ina I mawhai o na whai ma mea fōrele tautoa mai ai se le whiwhia I nisi o taimi. A o lona a toanga ma le ena te amaia le taimi fōrele na te amaia le toa while mu a te le vave le taimi, a te le vave ma faufaunga, a te le vave le tautala, a te le vave I leita, te le vave me uma. Tamala ia pina te toe whaatele ngise mea. Tama ia pina te toe whaatele a o ina na tele a I le taimi. Ia ona tatu tau mawhaila ia le e aise me tam whai toe whaatele ngise ai. Nanga o tatu. We humans, we are o tatou o tangata soifua, o tangata ola. Ele aise mea fulele manatu tatou whanana wai. O an tatou la haiti, ma whai tatou tangata talavou, ma whai tatou tangata matutua. E whesuia ia tausanga o soifua ma le ola. E iei fo le teimi e tatu te loa ia o tatu witin tatu talavou, tatu tamaiti. Na o mea sawa men tatu mana o iei. Na o mea tele ai, na o mea tele vavave, na o mea fe I lafi. E na ufa solo lo in tatu matutu. Solo ina ua tatu ua suia fo te loa. Lo ufa toa o saunga I Amerika. E sui la wa ai, yoe. Sui o le style tangata. Te mata matumita. Ta avale. Lua ese ta avale se me uli o otafa. Tum. Oka. Enga lulu a toa le me fure le. Yoe. Le lata otafa pero fula ia lena. Ai. Se mana I fure to fataitai. Ele sela tala le fai atu ioe. Fai fule la ta vale ia e mo I fu I nei Samoa I me fa pena. O te sau fu I nei atu no tele e se lava ai.
e ese o mafaufaunga o tangata o anga io pe o tasau sa mafule le e longo fiala talu e pia tauranga fiala talu se me ila lava lava au tasau nei ka ke fiu le arko inga sta ile ya si fi kilo isia nanga pe o le nature i o tangata i nei tu me taula lava lava style vai foi tua mo tangata uli e le fata mala ni tangata i le meo le la style e fai e saua i lima o mama o le ulu e match me uma io e ofo i lalo se vai e tatau aso uma te ofo ni tangata le mwhaina to keep up with the style o le lato pe se lato me fifia lea e match ma ia lalo se vai e pifure te te tilo e fale a uma tau te tilo foi e tatu seri o kangaka foi ese foi lato e pe foi o tangata uli nei e mo i foi a America e pe o tele ina tele mea ane malo America e lato te fale a onga mai ai i nei foi tu inga tangata uli io ai foi ai mo mea tau talonga o mea tau pese o mea tau mea oma io e se mari e te mata iai vai fula i le ngana i le language tangata ni le utang fai ale la langi e muri ai le ngana me uli nei io o le slang o mea o le style o lava ofu o le hairstyle ko inga o kinga o le ua fai fu se ua eva o mata i winga on but o ai fula ka ngaka i a ka kusamo mata to fo yanga mata to winga e matau mai fo i lato e matau mai fo i lato winga o Samoa io e mo ia loktal ai fula i tangata uli nei ua matua aware lava i winga o tangata Samoa tua aware lava i ai tono le fatpuipui ele i winga o tamiti o tatu watu o tatu watu ele ni tangata ele fa mai te ni meso mo ia loktal io au nai pese la ia ne ususu atu e fai ai o ata mai ti mo sao e fa solo in a matutu and then they realize ele fa vavau a leo langa o finau leo langa talavo ma le mea tatau una o lai ioi tatu te le fa vavau ma le sao o leo langa ioi e alua le te mi te ia fa pe mai so le se kau slow down mai si mea kaku si kau fai isi mai si kaku amio na wa fa solo ngai makua ngai ke amio fa kamai kikia fai mai lo man apostolo no ese waso ra titi sa fia ne fa tamiti ina o matu ia nga al makanga ia murka kama ai amio fa kamai kiki io ai matang o fie tamiti ai amio fa tangata tiro le se sengo me io e matang o fie tamiti talavo ai amio fa tangata matu kilo ka kore se sengo me o le kanga makua aya mio whakamakiki. Leki o apostolo nu e se vai. O le me suti lo tatu talabu fai o le na. Awa a o no tatu matutu. Le winga na lo tala lenta fai tu le morta vale. Le te mine ia tia o le ua onos fublim, onos ufasublim. Tua o musu au te ti e vola se ta avale se tangata e yala tu inga pa ole tum te lo ta ino ai sore mo i aro kala
Ole ese e foi lea. Ese taimi o soifuanga. Nga fia i ai o kalinga o kalavou o la titi. Au vai nei lai la fa na le o manale age le. Te no fo ki ngo famo. Yo au titi e se ta vale o tali ia ki ale la au la kam fo le yo e. Mo o te le faila i ai. Ia pa wan me fa pesole. Ka fio lai le mesa ka ia ngai. Fai to fo. Aleu ka kilo ngilo ka kali. Pe o le sa o mele o ki o le la au se fie le o kele la au ta vale. Ia no tamusu muso tu le ia san. Se ki la lo la ia ki la lo la le e to fa pena. O suinga nei o le olanga. E ao ino tatou wola accordingly. E te tau ono tatou wola e tusa o te tatou no tala le fai atu. O le matango fie ia. O se tamatiti la talavou. Ai te wa aia e ola whaatanga tamatua. Ioi. Ai te wa ailo le tangata ua matua, ai ola peo kamikiki. Aro ka fia kama koe kāle uru se rua le wha. Ioi. Mo ia soli. E sa opese se. O whalea onga ia e whalea onga i tātou. Ioi. Tele foi la ta tala i te mi foi o mata upu wha por kiki o te tano tuai. Ko ngā mea la i o leka ke vai ngai. Ioi. E a mi o whakamiki kangaka. E mo ia o le mai karangoa mai o mo whai mai o latu mawhauwhaunga whapurkiki. Ai le mawhainga makua whapurkiki. E control lai leo langa o le tangata Samoa. Ma leo langa o le tangata Samoa sa ta mai titi o whaim tangata matua. E le mwhailan whai tatum tangata matua. Ai whata mai tia tatum tanoanga i mea ni. O nalila. Sa o matamata i ua tali mai sui e toa tolu. O le hei tapipi. O ila tau ia o le tamaita i me whalea lupo. O le alii mai i whalea tatolu. Ma whaasale le anga lua. E malie lana i mea i e le baba ai mai whaalongolo. O le tali me tolu le tali e le minsta. Le fionga i le minsta. Honorable Moe Whaawowo Julius a kui tafunai. O le suafa atoa le na. O le fionga le minsta. Le fwena u. Ioi. Leo tele tua nafi. Ai ona ni. Tali e tolu lea. Mea lale no whai atu ai le mea fwile lo tangata e le leila wa ai no tangata la titi. Ai matua lan tautala. E matua ona mawhauwhaunga. Aora tangata matua wa lewa tona pare mene. Ai au mai manatu e tele noa. A mai manatu e peo ta mai titi tele noa. Fo le lelo mauri suru ngori ie. Na whanau noa ilo le pa lenye ilo na le a foi. Le balance ilo na mali equation. Na equation. A tangata matua. A mio tau tala noa a le tangata matua. O lo whanau noa i le mea le tala noa to toru le tala noa manalila. Ele i iai se aso. Ele iai se aso na va o na nafi na whai mai ai le po kalame le press conference. Ale minsta ai tali nei ia le tamata i o au tima le avai. O le li o le pule limoni ai afi. Ia ma le li o va e lua sene a samau. Totolu na ai ele me mali. Mela ele ulo tanata nei. O le mema nino. E sa o le leili whai ngā malo.
O le tali la toru lea. O tu saro tono no fala tung tu e whamatala mai. I la u lea wa ai mo tango e observe. I re toru lea ma la tu. E lo ia les. E whai longa les. E whai pule les. Ia teilo te lo ia ia le. Toru lea. Teilo. Ai no fo le lei ma whai ta wina o la tu ma whauwhaunga. Mary Young. Tala vou ia. Mo matutua e tausanga. A o lato mawhauwhaunga e tala vou. Naiti. Ua nofong te tau mai. E sa o whainga malo. E tua tasi tangata e lei apply. Ai tua tolu na te tee. I le proketi. Ioi. O ai lato toluna. Lato ia. Totoro. Na ona fai mai e tusana na mai counter le minister. Ai to no fole li ile o limon. To fai mai upu ko repeat mai upu lena mai ele. La mele fam tan mai. Confirm na ia. Lo la to e fa tonu le minister. Pole a lava le la tu tum fai fa malama o le o tu malo e anga i tonu i tangatai. Ta taun fai stu fai ungi tangatai ia. O tangatai ia, o fe memea ia i o tau tu malo. Aisia, e leo atu au tau suin tau palota ia, e tau te tala sa o atu ia, whata mai tina fai. Mela le no fai atu ai. E matango fie le vai. Se to mai titi la titi, ai a mio whatangata matua. Ai te matua loa a e a mio whatamaititi. Ioi. E te a mio whaasol whanua le te ua. Na so whanua e le te ua te vai e te mo e mausinsino le ea. O oe la se sol whanua le te ua. Tu lau leu tano sa watu. Le tō toru lentara no mene. E te manino le winga whaafia poto. Whaafia poto. A fia tu e manisui lea o whasale anga. Eoe. Numela lua. Ia langa o whasale anga. O le matou tu malo. Aor tangata fo. E mate whetau i o matou, i o ngafu mo te ainga. Eoe. I le matou whasapali, mate whalalo malafa. Matou te whetau i ei mea matou te whetau i ma te ainga. O lona tua fine. E no nofo ma tangata le e ngo i a whaumuina le whai pule o ioe. Brother and sister. Ioe. Na tau leo le lile o limoni, tau mawhai e counter i le minister. Mawhai mai na te le tali eina sa apply. Na whai mai na tusi whaatasi matu application, matu i totoro. Ba ai fola i whaingani, ba ai fola i whainga o tusi ar totoro lea. O le tuainga style lava lea, ia pei foile le pi tasina me te whaita winari, mo tu stala o tu spaia. E te whaitau e te wa ai le style o le tusinga, o le tusi, o le te vai le style o le afoi. O tusi, le format o le tusinga o le tusi o upu amata. Pi whapena lausa i dinga whengofina e mate ia le tusi tala na tusia le tusi mare. Papela ma fongo le vanga ia. Pamina tusi whaatasi e la tu tusi i le pole la tu ofisa pea. A whai na tusi whaatasi. E le se suenga fo le whapesar kopi. Ai mawhai o na wheso o tai ma whauwhaunga. O le hala tatu tala a awe. Le ale whainga mwhina aweri i lau whiora tu me tai loia. Tusi o le hala tatu tusi. Io tau loa, tau te sila fia. Mena na lei ele vale na malo. Na lei na whai mai ia o tau i e toto. Tau te lei apply. A sa tau whai tio ina. Sa tau te te. Sa tau atu martu whawhia poto e a o ma o ai.
ia le minista ma le vaenga e anga tonu ia le proketi. O ele limongi. E ke fiu ke fa fia poko. E ke le koe ku o le tautu malo. O lo wa no muri ana nei. Lo wa no muri ana nei. Ia e sila fia. E o fo ia oi kima. O oi kima. Ia e lua sui o le fast nan tau tamo moe. Ana tau al pitu filo lau malo. E te le i malo mamao, ili i mamao so malo, a ia e sila fia. Ana le lua sui o le fast, e ke le ku mai ngā i fale alupo. E sia, ke le lo fa fia poko. E se, e ke fia poko langa, e ke lo ia. E ke fa fia poko loa. E loa i lau kaukala. O lau tautala, o lau waukanga, o lau ngofo mai lunga, e pi, e te tam fai whamatala mai au si tinga mai kokongu, o amena e au mai le maloma, e whape mei fua lau, na e whatonua, na me ko ki koe o kam fai kamta, e sanu ko koe kau fai langa, la me ko fai koe o mai e kali aku le minista, ua ko loa, le ua reveal, lo tau whawhia poto, reveal ele fionga le minsta loko wola fia popoko faa fia popoko esa menga nengo ko e kau fe kude lunga ile si vale sa pa unga interview nga oko langa ele no fo le leila por kalani aisia fo le no amata tu le mol ka makiki ai mi fa ka makua ese le no fangia Orga ka makua e mio fa ka makiki le kipia. Ko nga menga maua. E ino sia tangata. Na me ko ke koe kau whekure e lunga. Wa levan ko mai lunga o pen ka whailangi ma kau mawhai mai lo tau sao. Tau apply. Ale lan to va ai melo ua fofola tu to upu na mai. Yo ko sila fia. Ko ke olo ko ke apply se mea. Ele ko ke le fia fa'alis ko fa fia poko. Po le a lava malea o poloketi. O poloketi ya le malo. O le mea patino, ele se mea patino ile atunu. O me patino I tangata ia. Certain people. The project belongs to these people. How many of them? They own it. Asia, their thoughts, their thinking. O lato mafaufunga. E le mwhai whananta tō me whape o tupe la tunu. O la tunu oi, including the first Prime Minister, the Cabinet, tangata umale kong o first, e include el tupe lea. E le whape tu te atu whai me o tupe la tunu. Le ai include em kakaya. Male tangata I il parlemene. Ma tangata I il malo. O tupe uma whatasi matato. But here is the thing, Samu. Ele ki ngai ngani mawhawhotu le epa, manisia o lato, e mawhawhawina le poroketia, o le mea patino, this special amount of people, certain people. Ele o se mea na watu atua la lau ke lenga o Samoa, fatu le mawhawhawha lea. A whaila e o maitangata ia na latu fatua le melea. Au mai whainga whawai tala whea ngai man mea na latu whawhatu I o latu mawhawhau. Sala I le nā. E sa o mele whatu I Samoa. E sa. Le anga ele se mawhawhau o tu le epa. Ele se mawhawhau o limoni. Ele se mawhawhau o au lea lento e tarimene. Ele ni latu mawhawhau.
They didn't come up with such an idea. No, they didn't. Vai. Ia ola mga whangafa. Aua le ola whawhia poto. Ioi. Le se me ko ki whinga o vale ai. Aua, stop it. Stop it. Aisea. A whaie leo te tele le malo I le polo keti lea. They have to. E sala ile na. E malama pe a whai tātou te malama. Even myself. Ile iai se peace of mind ya tiau. Ile melea. Na o tangata na sau whawha I lalo. Ma lale me, lasi tato me whai mole atu. Oi. So whoever were there from the beginning, those are the people. So there are certain people, not everyone. Saria tu lepa. Saria se mea. Saria autoia tu te yoe. Tau tele iai I le fau wina o polo ke tilea. Ele iai se ta vaenga o tau mafa. E sa mena o iai tau mafa fau fail. Esa. Esa o tala le fai atu. E esa mena nga iai o tau mafa faunga. Ese. O tau mawhawhanga wholele le pelenga, koula, o aisi mea, na tupu mea ia, e a fua atu le mea lea. Na tō mai lole tamu whai whawhatu se mea, e semila le mea lea, se tō mai e avi lea tunu, e whaamale ai lea tunu. E leva lea Samoa. Aisi a, nanga whai le, they never saw any color, they never saw anything like that. Pat ua vaai o latu mon mawina le mea na tu watu ma fola atu that even though ili tau nuu ina ua pa fose ia the snap election o le mea ua vaai ye Samoa. Yes, we have $1 million. Yes, na toe au mai foi lesi ma tau 2 miliona. Yes, ua 3 miliona. Vai, ua tupu. Ua mautinoa, ua maua. O ai e va lea se atunu, e atu talitonu le kola, e atu talitonu le pulenga. It never happened. Never. O a ura kanka valea, a wala ko ka kongu ia ke sawe ka lai mai lau kola, ka lai mai le mele, ka lai mai le mele. Atu le vai ele orang ato. And why now? Isa ka la menga le fola mai kausanga kele. Mera le fetoi. O to ia to te mai to fa poto mai to fa me ama. Sao to te. O to reword auto upu to sila I auto upu the wording o to na lana wala au mai ia le afo. Langa ro tau wat. To te o atu fa sino te auto. Upo ia na tau tusi mai. To te le iau mai to te apply. I le pena, na kuke malama o masa o apply fo ia uia. O apply se mea. E le fai esu ka whawhia poko. E ka ke ole inga ia kalia kaika. A lea kuke aku o au lea. O au te fono o fia kausanga o fai pule. Te vai e. O ai e kupu se alofa. A leo o wha manino ti auto. Le ai masesi o tau na ti ngā le mawhauwhau I le mawhauwhau wina. O le meolea. O le siitia, o le soifua, o tangata, uma, o Samoa, at the same time. Le ai masesi o tau na tau I se mawhauwhau. Na tatua mai ai me tuai lea. A umale 5 tausanga o le no fo inga. Ele kai o fale alupo ia mea fola komo within that 5 years. Ia wa ale ko ku mala fai pulele yo longa ku malo mea mga umia. Peita isi mesia. Fai mai le fatu ile tu Samoa and those people o aina amatale melia. Tu o fa fe la fior tauranga.
Aia, o ane se iati nae Samoa atoa at the same time. Il fatetali ai il me fono the first come first serve. Il parlamento Samoa. O aina mo muatu le yo fa mo mo il fai pule le lango im. Ana to mai. Ele ngata le to pule sawa. But the same old routine. Lea na to mana na fa peni Samoa. Alan me tu dai mai. Chele swing. Chele swing. Talia wa ngalo ya te un cent i le mele. Yeah. Yeah. Tupa ina watu. Sorry. Yeah. O mata na lila. O fa pesole. O kangaka e ia o malama o le faita watu le tunu ulo latu vai tele. O le sui leo fale alupo o malama matua vai manino alo na fai ai le faita o le tunu even though o ia o le loia. Ona manatua le afe o mafaufau ia faita watu lo na vai tele. Moa ua ia. Le ala ua ane ta uluma o le atunu. Na o tuila epa ua confirm. Tu sala ua mai tau mai asamo e sao. On matu te ta ili apply. O vale kilo ili la kumeng fai. Menga ke fai ko ia o kusa mo le vai tele o tangata ia. A fai la o tuila epa se tangata o le matua toia mia fa tangata matua. E malama la li mea kokolu lenga o fai. Anga o aku ala kou ka unga o la kou. Le adime. Ale aku fole ka untu le peli apply. E sa o nga o tuila epa le matu te ta ili apply. Ia si fau tala ia. Ora tu sa lawa no fama tau mea Samoa. Le aftasi la le tangata. Valus fulua tau sanga. Aya mio whakamakiki. Kamo e kele ngoa soro le suru le se ie. Le valus fulua kau sanga lea. Pe a fua la le mele na watu na mangi tau mai. Ea. Na o le matu te tai. Ele whamaunia confirm. Ele apply. Ai ngalo ya lato. O lo lato wola te e ma lato upu lato tu susinga na ave. Alen tau tino e vai. Tau tino e limoni. Tau tino fatu mai tai lea. Po ai ti mana pepa nanta mwhai. Po your communication a fai. Zero le vai. E zero le falong. Pepelo. Ewa. Aisia. Langa foi lau ai loa o lau falong o mai lato tu malo. Male lalo langi ato. Ewa. No whanonga no mai whale alupo whapeo, ai sole. Ai loa o ele au tima. E tele manu malo ina i whale alupo, pe ana tasi le sui o le fast runina. Ia e sila fia menga. Ia e sila fia. E tele kai e malo mai na. Pe ana usita ia e sui o le fast. Lava le tasi e tamo. E loe whanumera nana iai. Na. Tu te fiuala tu te mai te tau mai fa pelento. Tu te le apply. Na to atu faali tu fa fia popoto. O tangata na sa fa fai mai na le peno. Ilinta mai fai ai na yo na lenda fa dia. Ya. O tangata fai longa. Economist. Economist list na malonga sa fai mai nga tangalo. Economist. One of the economists, qualified economist. Ele também tangata na sa tu sa fa i o to fa ya to watu fa play.
E le so na tofia le panel. A faila, yeah, this is me. A whapela o le kisa whai le panel. I receive e mato ia totusi. Pe a watu ala watu e watu. Asi, ia kore sau, leo kako receivinga. Sau si whamanino whamanama. La tonu le winga. Le alana tola lau mai ele fionga. Ele minista. O to watu whaatonu le panel, o atu whaatonu minista, whaatonu ia le vanga. E ana tonu le tanu. E leo le mena, leo se mena ta o se application. Ioi, mea ka o whawhia poko. Ioi. Au makuai loa ia kou valea. Leo o whai atu. Sa mola tunu ue. Ia manino la umta upu la wha manino tu le pō nei. Ia manino e tu le epa. Ia i loa li moni. Ia i loa e whanatoe. Le ai ma se iota o lato mawhauwhau. Na mawhauwhau i na ai se vaenga o le poloketi lea. O ai tangata na halu, iei mawhauwhau i melea. Tangata i sa whai meni malo te mine. La ule toe tula i maise tasi nisi o tangata. Na iei le amatang, not so much o le amatang o le vang whauwhai. A si mawhauwhau ane, stamai mea sia. Sia, stamai mea na malea olea. O le amana ia tangata nuu i le temi etasi. O le amana ia. Social development. O inantau i le mawhauwhau. Whawhewhea lana matu whaatino ina le social development. Ave i tu malo 5 sutasi le miliona tala. E atia e umai the 51 constituencies at the same time. Ole ala menga. Ne kong wala ka ule a. On Simon. Mela langa nengo kango kluanga nila. Lenga wakwela posti lunga o la o le poloketi. O le poloketi ele malo. Ia lau le ta ua le fast. Langa le te lo tau te lo tu ni vai fai te mini lo tatu o lunga o le malo ma ila to e lango ina le malo. O le poloketi ale malo. Na au mai I mawhauwhaunga o le created by the government. Initiated by the government. Yoi. Initiated and created. Mewhia. Mai le malo. So, a whalau tele le tatuwa ai. A mana ia tangata ua manatu I ai le malo. E puipuia le poloketi. E leo tu inga mawhauwhaunga where a meo matou. There always a concern. O le ar concern. Ina ne I o mai I la tau e whaatala le ma feita I le malo. La tau so o na whai ma le tau no o ele poloketi I sona tau unga le. Puipuia. E sa pese se. A whaila o le mea patino le malo. Whai atu le malo I tangata tala whea ngai ua manatu. Langa e baila I Amerika. Le la watua pe Amerika whai ma. O le system Amerika. So se te mea tula I mea presidente. E sa presidente ma mailanga new administration. O le mawhauwhaunga. Ina whaingofie ai mea. Malelei ai mea ua manatu le malo. Mau mana tu te tau na Samoa, we got to get out of that box. Lala box. O le tatu whape ia le ai. Te tau na watu le malo. Ma wa ai le malo. E le whape o le whai. Tu sa pe tu te le ai. A e lo o tangata e usitai a te oi. Whaongara tangata e usitai.
Ai le fa pe ko ke ka ko fa mela nga linga o ki mea. Io ko ke lo ko ke de maro ko o la fa folinga ai uma o ko fai fa kala le malo mo ki mea. Io o le poloketi al malo. E leo se poloketi a se tu malo. Pa fonga le. O le poloketi na created ele malo. E pule fala le malo. I tangata I loe manui ai le poloketi. Io o tupe ale atunu, including the malo. E sa pe se. Ele fa pe to te mai fai me ki nga kalinga ko fa mailing ko kupe. A kupe ai. Ora pay tax fa ka kaya ko mo pan me ko mo malo. Ele fa pe ka ko a fe le malo ai ka kaya. O ka ko ka ko malo a fe malo ai e par mi ka le malo. Se ma fa fa le po le u fa ka ka la yo ki nga kalinga ko mai fai mailing ko kupe fast. Au yengi sa o fast kupe yo. Ainga o ko i kupe ka ko ma to te lo me silin faita. To atele al sa mona yai. Le ai ma se sao se sene pe le fainga duenga le pay tax ka fa o vale o langa ki. Ama to le te tele. Yes we are. Te le no matu sao le tupe le tu. Ko kena ka ngai sa mo le ngale vale la fa me ngai fai. Ngale uswa ya ai ka fa o e male aso le not even paying $1. Isi vangana pa me se ilo vangana wa le fatau sana askuri mi fale lo fa to amawai sana le me GST. O ngal me o mawai sang so ale ko akele o kanga ngai samo. O le leo ki kele ya. Ko le ai aso sau ile tu. Mela ngai ki kaule quicker ko mai. Io to lo. Yule epa. Ye silfia. Awe ki ko fair kala ngai linko kupe. A tupe ai. Petato. That's our money. Io. Ele fa pe fainga o ele ai. Ele fa pe le se kupe ala audio I kom. Ele se kupe a info a capeneta. Ko fusao o ma tupe awa ko ke awa se fainga fien ka kala ko ngukuru pula fe melinko kupe malo. Ar malo, eu fe malo I kankai. E se vai sore. Matutua ai a mio fatta maiti, fa mai pau. O so la titi. Fai me ata maiti. O matua. O a mio fatta ngata matua. Nga mio fakana ka makua ia. Anga o ko makukua. Ko kele ko mai ko finga vale ai do ko vai ke. Me mo ia tala lo fai. O matangar ko fape o ko manga ia ko sa fa me maneri o si oringa interview o ko ngai. Awali ia ilo ko vai kele. Wali ia. Io. Ngalo mai la ia so nga ka fai mai lo kala le minska ma fai mai la kiki minska o ai o ke fai mai kala ia kulepa. Ngalang fai fa pere ia ile minska ia kulepa. Ia lang o amatela po kala. Ole. E esse le matango fio le tamachichi aya mio fatanga tamatu. Esse le manei al morta tamachichi aya mio e fia va ai ia tanta uma. Aya mo kan makua aya mio fa kamikiki. Ia. E inosia. Ia. Ngalo mai le fai mai e ama. Vai oi. A fai o mio kani. Limoni le la fa so ia, la fa sa e oi. If I were you, please keep your mouth shut. O tu talalanga I matanga. Na kau kalala ia mo fa wo. Really ato se 5 masina talu ona fai puli. Alo minsta. A fena kau kala o ka makue ke amio fa kamikiki.
Malaka mai kiki a mio whakanga makua lau minsta. E lua mai wheme lau ka kore kiki. Ngā ala na tau tala atu whapea, ma whai atu tala noa whaatangata matua le tamaititi. Ona o le tangata matua e a mio whaatamaititi. Am I right? Eo. Nena. Ua tau tala whaatangata matua ia le tamaititi. Ona o le tangata matua e a mio whaatamaititi. Ia le nā. E sa ola pe selta. E ma nice. E se selta. Ana o au o tolu le na whawale. Oi na whawale a o tu mai tu te tali mai le minsta. Oi na whawale a o tu. Vai wali alia i lo tu vai loa i samu. Ai oi. Matua i manino le va ai sa mo lo to vai tele ai ana o to no o to te tali fo le minsta o sa ro ko le anga ele ma va i lunga ile lo vale tala sa ole fai o fe ko la lai ai ni lo ia le kingele le of samanga le fe ko la lai inga lo le ua ngofo ai e mawha makala nga li lai lunga kali de mingska. No le lopo whensa o malang whaloi. Oe lea le sui leo ka ko mai whasale le angang mela lua. Vai lua. Mai mauru kanga kamakua sori. Mauru tangata matua. Aua le whatonua o isi tangata. Mai fo whio ka koe lau ko whāma pau koka. Le loa i lua. Reko ke mawhi me se o ma ueling kanga kai masangi lu ke le fia saudu ngongi mea. Ai kaonga la i lunga pia whiole. E loa la ele masangi ele fifia i lunga o meu penga tu whailangi. Se ore o me kala pepelo whape i lunga. Fia o ko mai whaali le ko vai lunga o penga tu whailangi. E ore mai whekala pepelo o ele masangi ngime. As ka ilo se kai se mamuro se kala. Iyo ai. O le mafau se kau pepelo fuafua. Kau pepelo fuafua. O e la lea, ke le mele li le nga whai le interview. Au ke kau kala i le minsta. E ke makua mamao le minsta. E tau tala whatangata matua le minsta. Ai au kou ia kua whana whai le interview ni. O kou inga malo makua. Ai kou ke kau ka kala whakamakiki. Ea. E sao le tala le whai atu. E sao. Woma kua ko maku kua kelea. Fai o le loa ai e loa ai e tangata ko wola whakamaki. Au e loa ai e tangata lo tō whina wale. Io e. Lenga. Ia lenga. Vai le tala le siri lenga whai. Ai o mai le lo ia. Io. Tō wa ele lo wa e pi ari tamaita i droi. O whane wharo no. Wale ale lo ia wa pi. Eo. Wala kile le ola me lo kamo pekelo e mangu fai se fale ko pekelo le mele. A fai ngei kala le ava pengau no wingo o fia pi le loi. Pele fia pi fo. Nei o fale fa no no tala le li le fai. Ai ko e ko fo ma fo se o kala le fai ko kai loi. Wele ngala wa pi no fa sa anga ola la kamo pit. Anga ola pi de se fale ku in men. Yo. Talu ai le meole. Meole losi vale. Ala me o ke e va pia. La me o filosofia va pia. Isia kau kongo le fai ai. Pingi sa o mai ele minsta. Yo. No ko ke apply mai ko ke le o mai fari mai ko ke fa kongo ma ko ke le o mai fa kongo niska. Ia. Le pule ma o le li le fa ile interview. Siweli. Io lolo ia le pule e fai pule o ele fai interview
le lile o siweli e ke whaavavau ainga e oi kaukalangi li miska e nga sau yo e nga kau fekuli me masikasi fukanga ka level parmeng oi se pona monami ele se tamai tangata sui le pa u ili misa nga e mafaya se mer paro ka e oi le di fa interview le o kaukala mu yo la kaukala la nguku miska o nga miska ko kele akunga maniska yo na la foi na tu ia pro ke tile misa ela titi e matua ma fofa ai ala o ai o le fai wa kala le misa ba yo ngai loi ile nu de vai limoni nga o tu le a fa pe malama tu le pa le fai fa tu le pa vai au ko wo fai ko po kalami fai sa ko po kalami e ora ngia ko fo ma ua la ko aku ka ia sa mo sa o kele apply ko vai ko ia ese le vai o tanto sole a fai foi la malama tu le por kala tu le pa kun fai ali limoni au ko fai ko mea fai sa ko mea au le lo ke ko fo ma ua la ko aku ka u sa ia sa mo sa o nga o tata ele apply se fa ko la ana ele ma vava ilu ele lo sa mo lo fa va valea yo sa pe se le kala le fai mo ka kia e maka kia le meola ia le ma le la ko mai ko kam fai kadimi ale ko me ko repeat mai upu na to le na mai le minister do tu te le mai o il minister le ko repeat le mon ko repeat le lo vai lua ko repeat ko mai kai le mai yo na o isianga pepa ngai ko kam fai e mai se prove mai songa sa au kili ai o nei lo le vai o yetu ngata yo bai pa wai o ko na auto wa tali le minister o foi na tali mai le piano ko ki ngai ngano la ia le yo o ko e kali minska e kali le piano yan ko ai papa rola ia yo sa mo te mana tu e tau no to o mata ia le fatanoanga o to le fatanoanga mare no foi to le io e matau ile atu e sa o tuila e pa o matu tai na o ia lava e le i o to sila la tatu sa o me falia o tatu va ai sa mo ai le te e o to ina le ara ko ngo farang va ngam ka o sa o nga o ia ili apply ka ku va ai ka ku sa mo i sina mali o le mea eu me fai ka kala me fa pe ai lo fa ko ma fa pe isa mo ai lo ele vai tele esi me aua tu te fai tiolanga na au mai e fola i tano ane la limonti nela la tango e sosonia tu e fa malam la matu le tou o mai ma fai mai le atu o le tolu se furu ma le 2 miliona lea ia le lim se lau lima se furu le la tufa i le atu mana ia fa minonga ele minister o le 1.8 million le totoe mai le proketi tarua i le 5 tausanga tarua o le lea fa awawa i le 1.8 but yo to mana tua
Ile au mai tua the whole sum le 1.8. E taua le taimi e fua I ai le vai na mo le 1.8 le. A o lea tu te ilua. O ile masina nei. O ile masina Februari. Februari mati a pelila me Juni. 4 more months left. Ioi. Lea la ua whaatino I ele whai ngā malo. Le tolu se furu ma le 2 miliona lea. O lea le mea tutoe mai I le tolu se furu ma le 2 miliona lea. Ia mawhailoa o na maua le taimi. E whaau ngā umai le 1.8 lea within that lousy 4 months. O mangingo po manu. Nanga e te tau na I tua le tupere. E te tau na uma le tupere I tua. I le toe, aisia, langa e olo I a Juni. Peo na uwhai atu te mua. O mea uma na fola. Ko a mawhiki uma I lunga le kala tupe I le ia Juni, lua oru ono, ia Juni, lua oru fitu. Alea ko ke pipese whaavali valea whai mei o whemeng forfola. O lea tātou te iei lunga o tala o tupe whaawau mai le snap election. O le tupe la le totoe, the leftover from the last 5 years, the 1.8, o lea iai totonu le 32 millions lea. Ai se ale me ufoi mai tonu. Ona o lea, ia whetaui ma le taimi toe wha masina o lo totoe. I le vai mai, amantu wele tau te lo le lea o le wha polo kalameino le tupe, I le au mai a to I tua le milio. Na vai mai. E fua la le vai nga I le taimi lea, ma le taimi o tupe au mai, ma le tupe totoe, e fua I le population o le tu malo, ma le tu malo. Complente. Yo. Ai lo ko mai fai mai a fai la o le ko ko ngi kupele. O le ala o fe le I kupele. O le toton o le package. O le ko o package. Le I toton o toru fu. Ana o le malo efetu una I le mafau maala maola le fina ngalo mafau. Oh. Fafienta tu o mai le 1.8 millions le I fafu I le farmacina le totoe. E niete e fiki ele si 2 miliona I le taimi a e tala no ina tala tupele. E vai la e malama umai o ko ia kule pa o accountant. Nga ko ke malama. Io. A o ko ka mafai e fa leanga le fa longo samo. Ia le o fa tu se so ni ale lupe fa lele. E fe so ni atu. O ni te fa selo fa longo samo. O le 32 millions le. O le tu tonu le paketi. E se le tala le fe avea I le tangata, e le I tonu se paketi, le tonu, a o fair, e tu sape le aite mai singa mai, a o le I tonu o le 1.8 million. Na le toi fesuia inga la bole mea fai, e le se fa tosina, le fa tau fetuli fai mea fa kosinga. Yoe. E le se fa kosinga o le timing, kai pe mele kupu ia mangele. O le mele au me le whamsinonga. O le mea se o le kaimi. O le taimi na ave ai e mangele le tupe. A o le whaatino ina o tupe na ave mangele. O mea na umana na fufoina. Ai se le taimi. Ai ta foi na fufo le taimi toi maua. Toru se la mulmuli ale I tu malo. Io. Te whape umana pe o mele. O le 1.8 million lea. Ele fa pe e te iro ele malo o ke kan kongo ele mfenga mai akor the whole sum na le 1.8 fafo e vai ale lua ni vai na ye yo te o inala le fa ele le pela fa pelo man malo o fa mara tur suma 2 milion ale ina de langa le titi de time mila mai e se na batu e te funa mai lipoti ia lava le time e fa ta mo e ave tu le tupele a o le mafiti le sitala le tupe. E sa ora pese se le mele e fsoni tueli tatu pokala. Io e. Nenga ka wet fen falong no mai. Le la auto fai mai lo amatu lungo me le back to school program. Ale fuko ka fe kulin fai mai asia. Le fuko fai mai o atu fai pule avaku ka making ke ngeki e avatu e fai tu singa ngo. Ia, nenga va aiuto.
e alang ko whapenga. Ti ngau tau roto. Le alang tau atu whaatini o le fono, le whaila koe pa il fono le nau rato e nafi. Ioi. O atu ti toi whaia ni me whape matanga. Aua tau ti toi whaia ni mea whape na e matanga. Whai mai le li le o. Le li o siwa li la whakarunga malango i. Direct appoint. Se esele le ola whako ngai o kangaka. Esele le ola fitu nai ola mafau fua iluma fua tua. Na mele fisini mo moia tu lepa fa fa le lo ye sili fo le nga e fa nga e na me nga le fisili fa mo moia tu lepa ni o kamale. Na me le fisili i tu lepa fa pe sa fisili tu lepa. Ai ke le fisili le lo ye sili le termine. Na me le fisili ku lepa. Astui. Fa nga ia tamai tai lo ia fo le len Sofia Metuli. O ai fuilingoa o Savalenoa Pithem sa kaunga fisili lau ka mostui fa fa ele stui fa ele au le lua mai le malo ka mostui lua kalangoa fa mai na direct appoint io le menga le fisili fa penga ia stui pen fa direct appoint ia le ko ke fiu ko ke kami pi onga sa onga le matu vai. Sa onga le vai e kakupo kalami. Ko ke fiu e wha valea le atu. Ioi. Ke fiu e wha valea le atu. Ai fia se maulo ia anga vaanga iai. Ai ngofo ar ko inga mai lea. O le sister-in-law o lona atali. Ioi. O le uso sa vale noa e no fuai ia. O se son-in-law po le alava le connection. Ala ko mai ngila ko fai mai ko fola mai a mea o le so kanga o le ma le o mai ka isalo ia I fa masinonga ala auli ma le. Stop it. That's all I can say, stop it. Ku ngai fa vad valea. Yo. Se ma fo mo mo ka ia ia. Ma fau mua pu le ulu. Ioi. Ma fau mua pu le ulu. Penga fa pe I lo sau fa mai. Ioi. Tu ia ko ke ola kau fa valea ile aku. Ia. Ia ko ke ola kau fa valea ile atu. Ioi. Ia ko fisili fola ia le ia tu le. Falongo le wasi ko kongi o lo ia e o so me kule pa me ioi kasi nga me le o mo fol va nga ia la ulima ko kongi lo ma foi ma ko kongi lo ia o lo fa no longo o lo kala abile ku ioi sole e vai o me fol le me it's so obvious le fai mai tu le pa o te le mana oe te le mana oe e se fa mission sili le ye te mine ma fa masino I want them to extend their contracts e a fu mai fea o le mele a fu me le la ka kono o le o tatu lo na fa kasi le ka fa tu ye le me o koi mai se ka ku fa masino sili ai kapal ka malo fa me o le whakar kalilianga o le atua. Nau wak wale ia oe stui ele ngalo ili atunu au tala na pepelo ai samu. Io. Ma aua te tu ua ele sita ngata lau pina au. Your gold medal is what? You are liar. Numero uno. E numero uno ka ua ili meka ua le pepelo. Io. E ua ke ngofa mkua ia fo isata. Lau pinga euro. Awa ele fia ula lau pinga euro. Ya ame sisi o lo vanga. Au oe ke pinga euro le melo le pepelo. Io. A o lo pepelo le aka ia.
Ioi. Le la ko faru longo le lei fatanoanga nei. Ua musu ai e nate e selfa msinsi. Mana o extend contract sa kankangi. La ufionga le li pare mia. Male mamalu ka ku fainga malu. Fai fainga ale malu tele ni America. Fai le la tu fainga faia. Al watu wa le presidente ma watu langa tangata i loa ia through ai plans e mawhai ai le malo na execute plans. If tau te fili lo tangata e whaatala tu le malo, tau te fiu le mwhain tau executinga mea u tau manatu iai. Io ai. Le mea monian mea na, tau te fiu e tau mawhai mea isia. Langa i tangata na e muru atua au tau plans. Au tau murimuruta ia le system man malo tele nei. Me voi na lei na malo sile nei atu nuu whea ngai matunu te tele o lalang. Aisia, e whaingofie e mea. E kan kong mai fo i atono, e umalo whaing, le kai mea tono Trump ia, wa le uma nei lang wha muri le. Nko kan kong ufala ia lea. E sau fo i le plestene o le asau pe Democrat, pe Republican, e sau lava with a brand new administration. Aisia, o wha moe lea. O le wha moe lea ina ia le lei ia well execute plans. A whai ngā plans, ai le ma whai na tō executing. Ia le mafuanga lea. Sea ka mamai ia. Tatu whai ngā malu. Ia wai. Ata mamai ia. Tu sa pet whai mai le whatu susalia sa moi Amerika. Le ai. E tu sa le ia systems. E le se me pe a whai ia. E loto iai le tatu malo. Aisia, ia te vai le la sa vadis futausa. O kaukilingi ia le meor ke le whaaleko. A kaukilingi aku le vaenga, ai adia e mai le vaenga. Kilingi aku le vaenga, ai adia e mai le vaenga. Ngau mai le kam whai kukuma, ma koe kusila ko lima pa me po le an me e pupu wai fua i Israel. Ai le se vai whare mai ma lea. So le. Ako kam whai la ko whai mai. Israel nge ia male empasa sa mo le fa ku nge ma fale mai ko mai nge fai la mera ko ku i fu i le malo fo o ko fale ko un ko mai fai yo le ko aka wa ko ngi ka wo ngor fa fa msingo ya wel fia le lo se la yo on ko 1 million ai a cosa kai limas fu ko sango ngi fale ele kai a cosa kai lu se fu kai kors fu ko sango fale ngi aua aisia langa foi nga fa se e kia ka ko le me langa ka ko mai kam foi develop le economic sa kam ka ko mai develop mo ta ngata o le atu develop mo ainga e o langa o format ale ave foi menu e karesia e mautu ma mausali ainga mausali le karesia ale o tatu mai tatu tom fai o tau le leia le karesia ma tau le leia tai o le karesia ai oki ainga o rotu a same format yo ya langa le sa o kala le fai le sa kala le fai al fala o foi le morka ku fenga malo lo fionga le par mia ele ia ina la por kala me le tai inga se la pasene se la uli se pu o wale o si mea so tueta to por kala io o le atua vaia o le atua o avanoa o sia upu le tau pe in whamanatu pea o le atua vaia o le atua o avanoa o oema o tātou oa ai a tātou o tātou te we are taking advantage of all these chances o avanoa ua au mai o avanoa ua fatura o whionga le lipalia
manu maloina i whainga palota. First, o aisi ava noa ua au mai. Uman tofi le parlemene. Umana tofi i fonfitalai. Umana tofi lau kapeneta. Leo umana tofi lo isi. O aisi ava noa le ua mai. Paatino. A whaina whai e tui la e pana control leo mai. Ele whape umatu whai atu ele de control. Ai o tatou loa. Mea ele mwhai lan tatou nofo tatou le me taun whai. Iyo. Ele whape poko kule e pa sau kule e pa control room whape le tunu. Sau le eru whakanga whape la mai whape. Ele loa kule pa oanga mea mai ang whai. Le ua sau yo e. Pai whainga le atu. A tatou tara nois fo. Whainga le atu. Toe au mai a le atu ato ina pa yo e. Le ave ia me pe va o tipe. Mai a se sao fa i fa mata i ai Samoa. Fa tilo i ai Samoa i mea ua leva ona fai. Yo. Mea nga. Po fe lava o le lalolangi ngei yo le tatu whainga malo. Ele whape kau ki o e whataitai mea na whai e tuila epa malana vai. Kau ki le fia ui i mea ngalako whia. Opposite kako. Ia. Ai o kako whia i le mea male mautino. Ele to e maua sola tō wawano. Langa le taipei al mea foi le lau whionga le li pārnia. Ko o limat ele atua saulo i lima o tavita. Iyo. Kam kwa ka vika ki kipi le piko le ia lai. O whaai long o le tuu lima mai o avanoa ia i tatu. Ia, lele. Whaftai o le ua tau mai le tatu, ia, tau leu tatu nu le tu la fitu. Leu tau nu mai le tatu paanga fo i ore nei aso, ia, natu batu iai le avanoa. Ia, se i. Ia, a fio mai lau o fio ngai le nofoa. Ia, le te vaduna nofoa le tu me luma i. Ia, se ia le tamaitai. Ia, mua whanua. Ia, ona. Matulio le avanoa se i tala foi. Ia, lona mafuta mai. Ia, saunoa ia. Ia, o le tamaitai. Ia, tu sa foi o a mai inai le nai tu rangi. Ia, mwhatala fo mai tatu at nu. Malwharoa. Ia, eleo langonat. Eleo. Sorry, I just got off the taxi running back in the house. Yeah, my Lord, so what? I was flooded with calls. I was flooded with calls and text messages. What's going on? Can't you go faster than that? I don't want to get a ticket. Good on you. You go by the rules. Anyway, yeah, my Lord, so what? My Lord, so I will live on a pese for you. Yeah, love for Angasa mo fatalo fat foi. Le foi wato e mo le nei lao tato te feilo iai. I se sunga fa fea ngainga mo lato fatua, ta mama tina mātutua, le tele o le autalabou, ia, mai tato uma, po o sa mua, po o fele tulu ino laulangi e mau mai ele au nanga, ma lor so i fua maua ma lor langi ma. Ia, tula epa, wa fieni tu rao e lua. Ia, o leua, te amalilua i utula ia talu ona o me lesi mo iai o le me taua ia o le langa e iai wingo nei me tatu te faia e tatu te le o mai tatu me faali ali tatu foringa i tangata ma tatu be ai
o le tele ia se lau pasene le tele o nei ngā luenga i le whengofi e inosia ai tātou e itangi ai tātou e whaaleanga ai o tātou tamari anga tangata a o tātou sao lea i lo tātou atu so i le whengofi e la o tātou tiu te mawhaima e oe ia o le melea ia totuia le avanoa le naua e whapai mai le tātou atu nuu ia malo o le naua e toi fo i le ofisa. Yeah. Only today lang or sa iya mato fontanga ma vaenga pule o le mtanga duenga. Malo. Ia, o tele loa pe na la wa matatuia i le ta. Amata mai me sa whainga. Langa o le me na kaunta ia na nei e toru le ale. Tele lope na mo che o tamatai o au. Tima. O le ale le pule. Ma va e lua. Yeah. O le totoru ana na lato mai e kaunta ia le whai atu o le whionga le minsta. Ma tusi ana lau mai minsta o lato application o le atu e whaali atu o lato whawhia poto. Ai te e le urunga i le totoru lea. E le ale i tu o le te e o le amai le whamao. O le te e mo mua una no forma reveal lai e sa o na o tula epa e le apply. Wana no forma ta uma ia samo e sa oa o tula epa e le apply. A koe na fonga le, sorry tu la epa. A wha fonga le atu muu, na mai manino la vele fionga al minsta. Ioe, na. E le i wha ulu atu ia ia le te e atu la epa malana wha tununga na ave sa o i le CEO. Ia ole na. Tu sa o le mere na e o lea ua manino ia Samoa. Pe na wha ulu, pe le i wha urua, o lea ua lato admit. E le i apply. O le totoru la lea. O lea ua mai to e tamu whai whamatala mai na abatu le telefoni na whai atu e o mai. E o mai whai interview. E le whapea tātou tele o mautinoa. E au na tātou wharong whai ua mai runga le panel a mai so latu wharongona. A le latu tua lalo. O le o it wasn't a repetition. Koe repeat mai atala ina mai ele. O la mele whamatala mea Samoa. E sao. Ele o mai apply. Na mai whaali mai lo lato iloa i le vaenga e ana le poroketi. E leo whaali o le ilotu la epa. O leo mai e whaamawa le lunga lato te whaatonuina le minsta mal whainga malo. Ia, au lea ele winga o le namia. Nga, o le whailoa ia nana whailoa i le awala malama. A le tūlanga le iei, leo whaafonga uma Samoa i le tone o le tusi le nao mai. Ioe, o le nā, o le latu whailo mailo latu fia malama. Mea tun mana, whailo mailo latu iloa, le latu malama, ma mea uma. To le tau o le mea tatitala noa, ma whailoa atu ia Samoa. Ana le toe o i lunga ana leila. E le manino a ia Samoa. Le vai telo i tangata. Oi longa winga sa whai me se live whatanoanga por sa ongal na. O le lato live papitoa e tali a i le minsta. Ioe. Ia ole a whaila o le tūlanga lia. Manino a mea. Manino. O le wa mai sa o le fionga le minsta. Tusi wa tauli maina ia. O whela i eni lato application. E ese le wingo o tusi lenta to whaalongo i ele launga. Ua o tusi atu o aua filfilia matai taifono anu. Ele aise whapea they wish to apply as a chairperson. No, altogether. O le whatonunga lai whai. Demanding as if what? As if whapea langa wa levana i tono palmenge i ele ale pule. Ai, follow atu ai la ma va e lua ia. Le sa walanga ia te e whai mai na palai. Alu lai a mai wha maunianga o lau application. That will rest the case. O mai le fete na inga. Ma le confuse o lau lava i tu malo. O nga o leo, ia ti mai ia, lea vai.
pepelo alu lunga TV1 fai mai ai pe o tene le lo tau tala fa Samoa o langona no fa no ona ua tau mai lo wingoa fa pe mai le lo itu malo po fesa ta fa vale well of course na ta fa vale because e lo ofriese me mo le o le tu malo wa ana fa pe o le te sa we fai le tu langa le mo le tu malo e te whaia le mea ua whai e isi atou sui whai pule to lima. E le muli tai whatonunga atu la epa. Ai whai le mea e le lei mole i tu malo. To te leo atu to tono le pale mene ono atu la epa. Na vote in o tau e tu malo. Ona to te atu e whai le a mio tonu malwha maoni. E a maise manuia mole i tu malo. Alan me le walia e manino mai ai i. O le tau whaatau te e whainga malo. O le tau whaaleanga i poroketi, ma mea e ati na e ele whainga malo. It's pure, manina Samoa. O le ala le si pepelo la mai tau whawhau lungo le si pepelo. Na le alia i au le luma malmatanga i ala tau. Ia. Sauno ia. Ia, le winga na tala, pela almen lewa e sauno mai, leo ia lea mai Lea, na halu lunga TV1, whaili nei malna. Alan meno e, ina ua halu, e na tele ita ua mai ela i a tātou mala atunu. Whaapea, ia na walu watu lau interview. Pawal me whaaleanga mai le whaapea mai. Ia whamai ele eisa interview e whaia. O whaatu pea isa, she didn't even tell the truth. The reason why na lenga le eisa nga interview. Lawa awa batu i tutonu lato, se whamanino mai e le panel. Don't expect to be interviewed as a tetefono because 1, you never apply. 2, totitete. And that's it. Lala meno ia le vai. Na toe whaato ese matalo sanga pe mawhai la na toe whai atu loa langa application. Lale tala na ave e le panel. 1, nga e a mailo application wa expire le deadline time na tatau na mai. So therefore, you're way out of the scope. Na lea langa na le talia i sanga na tau sanga le na watu o le ato i whai atu langa application. Alal meno iai, manino le whaafonga Samoa, a titiro fo iai, na o langa CV na abatu. I whaailo nga va amalo nga tamai. Of course, everybody knows lo nga va amalo tamai o i lo ia whauwina. But, awal whaasau silia i mawai mawalalo i tangata o le atunu. Lea lana mawailoa, na o lana CV, malanga tus te 4 pages. Ioi. O le mea ia mana tua ta mai tailea. Ana usita ia ele fast le si tui e nofo, ele tu. Iona i loa. Ana tasi le sui le fast la te tau fetuli. Ele tu le mai. So fa fetai mausita ia me ufatua le malo. O le mea vole le na tele lo te mininu fa man la matua i le atu fa fonfonga. Le ai masesi au tu le epa malana hita pipi na yesina fasivaenga o le mafaufau. Na alu i le mafaufau wina o le proketi le. O le proketi na tupu wae i mafaufaunga ma au mai i le nonofo i lalo o le fatuatua i le tua sa mumtasi. Ma fafatu. Se whainga e ese mai i mea ua masani e mai Samoa. Mai le ono se futa o sanga taru o tuto tasi. Money. First time in history. First time on TV ina ua apa i le malo fau i le meta o le social development. Ao tausanga mai sau mai atu ngā pare mia taruai. O pau ala mena focus iai. Ia fe i lafi ia paritele. Ia tula i ni mea tele. Pau, ele i tau whaatasi se lato mawhau i le mea o lea. O le ati ina e ina o a inga. Ma nu uma maia i whale alupu e tau i ale pata. At the same time. Ai mantua la tula epa. Tulo. O le mafuanga tonu na hawe ese fo i le atua mawhau ngambo i la tau. E le mawhau i ono lea. E le mana o ia manuia le atunu. Ne te wa whao atu le manuia le lautelo le atunu. La e mawhau selfish na o la tau wha manuia ina.
Whaautu pe whatutu mua la tautanga. Ai whawhetai matole pūlo i le a e tō whāle whainga malo nei, siringia. O le a se mea le lei e whai mo le atunu. This is where the whole thing starts. Ono le a, e le i o mai le whainga malo fōu, with an intention e fu ia la tautanga. Na o mai ma le la tautanunga, o la tau o tangata whainga luenga sa moa ai tu malo taitasi. O le ala ne whai ai, ia ngā lulue whātasi le malo, male mai tu malo, ina ia develop sa moa. Wa mena le e ave ese le tō mafo whaunga le ia tula e pamlana vaenga, o no le a, very selfish. They're only thinking of themselves. E le mafo whau le tunu lau tele, e le alo lofo ia sa moa. Le ala tonu nā lātou te le whai e ninga luenga le lei mo le atunu. Ne i te ua manui ai fua lātou, ai whawhia lātou. Le ala ua au whātasi ia i tu maro e sumarwha. E o e amir whamasinonga. Ia, si tātala noa. Ne o whai atu le whiunga li pare mi, o me patino na autou o e amir whamasinonga. O le asau sila iei, o le asau wa iei. I le tūlanga e tatau o na tali mai le whamasinonga i tusa marvanga. Ia, e tonu atu la e palo manino whawhanga anga Samoa. O oe mā o e leo ni lo i e leo ni whamasino. Yeah. But, o le tangata e whaongalo na mawhau ma tātou tilo whai. It's only genuine. O le anavatau, o le anavatau tu lou na whanau mai tu tonu o le vaenga whai fast. This is le na o lātou sa wawali le atunu atoa 5 sutasi tu malo e oe whaalawi loa le lātou anavatau. O mea ia mātou te whaia pe a whaapea mai lau pule Samoa ina ia mātou tutu mai la vea i Samoa. Le whai na o la le HRPP lātou. Ma lātou anavatau. But what happened? You weigh the scale. Ma losi le anavatau ale fast. I lo le lātou anavatau leo le kola ma le pelenga. Which is, o le me ai. Ma fau umale atunu. Na nao mai e tufa tupe nei. Ai whawhelu manai. A watu ne mantua le wasa sau whaafi. Le telo whala au whasaina. Ma le sawa aina o tina and all this. Nana watu ne au tupe nei umanei. Ai whaafele lumanai, ai whaafele atina ino a inga, ai maise no ume kalesia. O I lale e senga lea, o le te leo le tō whā. Sa whai aile, sa whau waie, e le vaenga whai ale fast. Ia lātou anavatau. A titiro lai ai. Na mai ala anavatau. Na mai ai foi mai a inga. La manino ai a inga le whainga malo pe atu lai mai o mato ai a inga ia conditions, guidelines pe a whape e tu lai mai. Le na manino, na mai foi la tau guidelines. E le whape la na ia inga le fast a la tau guidelines. Na sa wawali lava le fast la tau whaalawi loa le la tau ana watau o le mea manino ia wheiloa ima manuu mai tu malo taitasi. Fofola le lato anavatau. E lei whapea na o tau whaaleanga le lato anavatau or whatever. They never look back. Ia lau tu lai mai lau tu. A whaile le whamasinonga, la oe ave whamasinonga. Ia mea ia sa taulan titilo whamasinonga. The history o le anavatau o le fast. O a guidelines sa tu o le fast i le whainga le lato anavatau. Na tuwhi siri la ia. Suinga ia o na mantua whapen sa unole fionga le lipai mia. Le pai inga le wa manei. That was a trialing period wa fato a fatau nu wa le i le fa mo le poloketi. O I fo ila le nai loai le tele vaenga e tatau na fa le leia. Le la watu la I mai nei le pai inga le watu la I ele sunga lau le mali to a ve ma pale mia. O tu fatasi kapeneta titilo a mai me sa tupu le pai inga le tu la I nei. O le ala le mea pou wai mato e wha le leia. Le la ie nei la swinga fau nei. Ti tilo la le whamsino la tō.
Le ai o le lava sa ole le a fole anga vatau ole. Al vaenga fa upfai. Ona o le na titilo I fa le tonu tula I mai le pae inga wa tula ua tuana I atu. Le la I ai suinga fau le nei. Ona o le pui puinga. E leo stama I tupe le 2 miliona. It's a big amount. It's a big amount. O le la o le pui puinga le ia awane I to tupu mai le me. Le salomua lava ia tula epa. Fatoa avatunga lava le tupe le almena fai tula epa. Tufa. Ona lea faaleanga o langa motive le nā lo iai nei. Le fo le vai atu. O lo iai nisi o lana vaenga. O le fo ua muli tai e lana motive le o le faaleanga. Nia talo sia. Talo sia pe whapeo o tono whamasinonga. A ua whamasino tongi whafole la tau tangi. Ona lea, le manino. Ia, o le si fo la tu langa le titilo e whamasinonga To se fulu ai tu malo. Le manino. Lima I tu malo ale HRPP o lewa tai fono so fa tasi. O lewa tai fono. Tilo la ir fam sinonga. La mena le muli tai ai la to ye to toi. Aya o le fau malo le lefia to ilalo tu la epa. Le la muli vale a toi maisi. Ia. Lenga Tony Fafo, because obviously, le manino, la yai famaunga le fionga le limin star. They never applied. Alela wale apalai man manatu. Ai la tu te fatonua mai le fionga le limin star. Ona fa pero oi o te fefe o te fau te tono palemene. Hell no. Tu sa ol min star long to finga. Le na to fienga ia. Mane pa malama e minister. Tu fa malama minister ia mangele mfula. Io E se me e a faina I tu la fono. Mangele puleai ma fesolai. Fesolai. So ole me fule le lango le fai atu alfa ale e munga mai. Ole tali la efekta ngata nei. Ala me ko kelo lo ave fam sinonga ma ave tu la fono pe ko kelo ko kesa. Pe fa uma mai mea. O tala au mai e fa se nai ma fau ngole atunu. E sa o lo le tala. Faini of vai o tau pepelo. Waila le atunu. Da whano sei o le fionga le liminsta. Because la wata atitia I luma le fionga le liminsta. Kopi o la totusi. Yeah. Well, there's no saying. Like I said, na tatu tatalo. Fai e la mio tonu e fionga famasino. Tongi fafo. La tau te lei muli tai I swinga na au mai. E lei fa pe fina ngula fionga le li pale mio. Ia famasinonga. Tatu tatalia ia famasinonga. Nanga tatu tia e fu ilisi maunga tele o famasinonga. Ia tatu tatalia. O lea ua faitio ia le vaenga fu I anga isi minsta. I le tali mai le minsta ia e wha malama ia vaenga ia. Ma ia au mai le tūlanga fu le I le vā o ia. Ma le taitai o le tuangai. What's wrong? O lon tama atu I le ioe. Ape e mana I lapa ia le whawhongwhonga tātala noa I se vainga sa mo te vaenga. Tula epa, na manino lava le folasanga le fionga le liminsta. Na manino saunoanga le fionga le liminsta. Ua tele le wa fasanga tau male le afoi. Wa fasanga tau male le saunoanga le manuia tula epa I anga I le minsta. Ia. O le na lawa mai sa o le fionga le liminsta. La mele lui mai ai I le issue ai aua e te tau fai ma e lau fa pe o oe wa e poto ato tol politiki au tangata nei e faule no e tama mai foi nei yalo ma tama fa na o le tunu nei tamani a le me e te tu ma wala lo ina o lato tamani yanga enough is enough. Because to be quite honest to Lepa, if that was me in Parliament, if I've been
I'll do exactly what le fionga le minsta mo fa was doing. Tu sa o ma yai. Ai le fa pe foi la. Ese se pena tau fa leanga le a mai sa o la va a o le tu fa langa no. O I o le te mama tua. Tu la e palo Natalie fa leanga no. I le tatu tu mo leanga a. Ai lo te tono palimeni. Ele a mai alo na ta le tua ngai. Ele ai na te le fa tonu le ta le tua ngai le minsta. O a me wa umana so ala pule le minsta malana au fai ngā luenga al metau na fai pasia tu tono kapeneta. That's it. And no one le te mina tu la ia. Ai fa fetai a tato minsta fo le paia inga le nei. O lo tutu la I la valato matali. O na ole a. O lo fai o la tu tute. Le pe o te me tu la epa. E atu la tono le mautafono. E lu ia tu lo se minsta tu la I tu la epa. Lu ia tu la epa alea. Vai fo I la le leo mai lunga le fonfetalai. E alau la vatu la epa e fai. O le ese senga la nai fai ngā malo ia nei. O le ua ia le manatu o le observer ia manatu fo'i ua nā tia whaalafi e te matailo ia Miro ia Lui ia witnesses mo le whamsionga whalealini. Na so whina. Tula e paale e whai atua sa utala mua. Wa tele ia mea wa iaile lape o le au nanga le observer. Ena a mata atu tau sangalentea a o si mai le ngase le fionga le li pale mia. Lena tau le haina ia vaenga o lana ofisa. Ea wha maonia pe pelo umana tala na lato whasalaua. O aina wata mawhai e o e whaile whatu senga e le ifia to ilalo le observer. Lala meno o iai, whatu la I whafu le press conference mo le fionga le li pandemia. Alua le masina lentene, masa lentene, lena manino le mai le researcher BBC, wha amauni ai, observer are publishing fake news. Yeah. So again, last week, o le te I le tātou lo ia sili, e le I whakatoina, a wafisili ngia tangata, o a whemalanga ai fiti. E te iaila le fionga ne al tamaita I lo ia sili. E na te leiloa se mea, ai whape mai, le wai lunga la observer, le ale tali manino na ave le fionga le tamaita I lo ia sili. Oi, I'm sorry I didn't know because I don't read the Samoa Observer. Because the fact is, o leo manino mai le PPC or whamaonia, they publish them fake news. O le mea foi la le o whape mai nei ua mō lia o whape o whaalafina le tamaita I loi. Wa iai ni whamaonianga o ngei news. Wa iai ni whamaonianga. Lala mo le oi avel mo lianga o le tamaita I loi. This is all fake news. Yeah. Ka mai le forensic. Le ase tauwa ai tūranga de woi e kaku forensic tusa male. Ile au mainga le Minster. Manino ia le mainga le Minster. E matua I manino le folasanga le fionga le Minster. Wa enga te itasi uma he mafua anga o le walenga delay Mantua. Pena whai atua lenta tu tala noa masanya I lava. Na tau nuu male forensic I a ao o le sa vea mapale mia tausi. Ai le whaia le choko mi Samoa. La meno yei, no nofo malatou. Ame wa odia adia I mai ai. La tau te le mawhaia o na whaia se ilo ilonga. Le mawhai na la tau whaia. O le watu la I mai nele tātou whai ngā mano. Ti tilo la tau, okay. O le ale tali le nau mai. Le tu tono ale ngā lenga li lifaloa te ilo. Ona lea, a watu le tusi ale.
ale vaenga sa tula I pa inga sufi tu malo tausi. E le I fai I ese lato I no ilonga ono le afa me te lele la fo le lipoti. Oi, pe te le I fele lipoti o le lato tiute sa tauna lato iloina. Lea la na to ngā lulua I loa la le vaenga ale pa ina le whanga malo le tula I mai. Mahali ia e loa I tu onga. Wa le sa whape mai le se me o tupu. Nei se me o tupu. Pe pese solo I tula e pa malu po o ngā limong. Le se me o tupu. Pe pelo mala. Le la wali ia e mai. Le la wali ia e male tani. Wha manino ala fionga le lingin star. Wali ia e mai I le tele o mata upu. E le o yen wha maunianga. Aia e mana tua la utale le tu le pa la to reflecti tua. Ina fato atu la I mele whainga malo le fast. Le wa le na le il pa inga sufitu. La meno ia I le taimi le nei o le tau mawhai la wā e le fialu ese tula e pa male no foa le palemia. La meno ia I maua mai uma documents ua la lafo I le lua. Le sa eli na o wha konka latte company e o eli le lua I oi I tawhai ngata le mea iai le la pisi. Le lua le na umalonga eli tau nu ua tuloa track loads matanga o mo documents, invoices and everything. O whaatonuina le tamaloi o e tan tau ai mai tono le lua le nei. Whamalitama, whato a ma whai ano ese ia tangata whainga renga malo le no atu e tau ai me e lapisi. Ina wawa ai me wato e fu el palpala I lungo pepa nei. Ela walia e mai ngele forensic. You compare 2 and 2 together. There you go. Ole tūrā fo le tolu se furu. Koru se furu ia mea ngā ku e whai esu suenga. Yeah. A lenga se furu koru lenga mai. E ngā le lima fo ila lena o mai luma e le. Lenga whamata o si mai e le Mr. O le tia vea airport. Tanu malala, whatuipui, misela, COVID-19. Ia, ma le vaenga le afo EPC I to tonu o whalatai. E te lele onga nei mea. Ai tele mea ia wa awhi torse furu. Ia o lele I saurunga le mea o le tupen man Samoa. E tele me, tele uta upo ele suenga. E sa utala noa le sui o whale la tai ana nafi. Mai e na te whamaunia. Por mena na iloan o le lua se lau pe lua se lau mo meo solar lights na install le awala I whale la tai temi o le pārota lua oro tasi. Le lau wharangotu o le power plant le mele tau mai. Ai lu ise me whale la tai temi nei. Pe mai le o le sui le me whale la tai se I on site, give him a week the vessel nei. Se I wawa ai po le atūranga o lo iai le sa o mere. A o le mea ta o le mea o le ai o Nili City. Ta o le mea ta o le ai o ngi documents. Ta o le mea ta o le ai o ni wha maunga. La su pina ngaru I le mea. That's all fraud. Manatua. Lea wa to reflect on mafofo. No wonder. Tele wa wha SOE le tele o isi mtanga renga. State-owned enterprises. O ila to o SOE le tele me le tulanga le afianga. Manatua a po fia ni tau ni tupe tele e whaonga. O iai lava tangata responsible and not authorizing. Yeah. So therefore, whoever le tangata le na te preparing e saingi le tangata le na, a mai le tangata e authorize atu le payment. Al melo tene, le aini documents, le aini saingi, le aini ngoa, le aini invoice, le aini requisition. O ani toi ngā meo whapene te tele tupene e alu, ai le aini, there's absolutely no records whatsoever. E tau mai e nā, matua I ta whili sau noa tangata ngi, I ola o tupe a tangata o le atunu.
e ai ni pika ni faka a sa foi faka ai le se authorization ni lo pole le se sai. Yeah. Tula epa, I worked in office. So se taimi lava ole a fai se invoice, prepare a requisition, whatever cost e ave se mea. I have to prepare it, fai umale note and everything. Avaku paper e attached to confirm my le costlingi. Na ave la e lunga le general manager, po le tangata leva ai le finance. O ina se ni mai e tangata le neima tu si mai longa ingoa. Ma approve mai. Ia ani mea te tere ni lato tupe. Tupe la tunu. Ia whanga mai. A mana o lawar tangata ia whaamata osi sanga ia 5 suwafe. Go with the flow. There's no paperwork. Mea tonu ane le tula i mai nei. O le meta ua le malo le wa mai. Le o whaamasa o me le malo. Le o te whaia tala le se me o mai mautupe le whainga o le forensic. Patole me vole ta tilo iai o no le o to ato e maua muri ai. E ma fai foi ta tilo ta te tua ia le whainga malo tamai ta ufia me te mina tula i mai ai. Ile le siaki le lei o le PDO o le binder something ticker OT la eling o le Yeah, ole officer tausi. Yeah. Le tata tau na le la pe foto atete ini ia whainga ina o tura mai whainga martini mai lo ai le ila ele la ko la Samoa ioi a sa tau a pau al menga lenga fai de mele o le mele independency independent au lava ne ia se vainga Samoa e ono a fi ale la mo la menga le fai le insu wenga mene a o le a ver le a fu ia fa mo moenga i le PTO lo ke faia mei a le lafto ai lo nei ia Tula e po tula tonu ale na le tio a min tau nu le foi le forensic auditing report i au i la tau nei sa tula il pa inga le na uma ai le ai se la tau whainga fai ai ona le a lua a wala te titi la ia uia personally. One, is it because o le tam whai wha o fiu finisi? Pe iei nisi o la tau ia tuai o le iei le a fianga i tono menei. Lua, ia, ona lea, o le wan nofong wha le vaenga i Samoa, and yet na manino le leile folasanga i tono palemeni. Ia awane i ese influence. Tulo. Awane i ese influence. Ioi, e moni o lo ia lo mawhana o Samoa, la tau te ngafa tau limaina, le whaio suenga. But because o Samoa tele so tanga, kele le connections, this is why ngā lenga ave overseas, inga ia awange i ese influence i te tonu o i Samoa. Ale mulmule angi, le wai, mo tusa wa whaavalea le tunu. Whaavalea le tunu. La mena le ta wai a mea, a le min star fo i whea ngai mta upu nei. Le min star to aia la le pale mia, a le min star tau na tau, tala le min star lea, i le mea lo tupu. Ia, whainta la monta tu ranga fure sa tau no vavai. O New Zealand, it's our second home. It's all city department New Zealand i Samoa. O le pare mene tumu Samoa. O leo tumu Samoa. O fisa te tele le malo i Samoa, tumu i Samoa. La le mwhailanga kause mafofau e kakawharanga i Samoa konga kampanile. A le mawa e iai lana affiliation e ilana la i Samoa. Samoa. Ioi, ta tia ilanga leua kakukea e se man mea lea. A o le mea le avatu, langa le lau tau sa o mai si minsta. Ele i mawhaina whaia iai ele caretaker kama me se mea. Ona o taimi. Ma le lava taimi. Ia ona a tonu o le au mai lunga a wala whaaloalo ele minsta. Ai o te loalen te lere te min titilo ele vaenga pea. Oh, they've had more than enough. Mantona atau nu ia la tu ele fele chokom. O kitopa. Kitopa. They had all that time. Oktober. Tilo fala ele taimina tu la mel fainga malo le nei. Yeah. Ele leva foi
e sa ili la i fai ato ilo ilonga ma sa ili ilinga. Lewa a mai manino ai. Yeah. Yeah. Isi si vea ke fia taranoa nga i le turanga le o le forensic. Ia, ele isi si mea o nawa e ama ia umale tele le vaenga a pa ole mea. Tato e tala noa i le mele na mai i na fesili e sio i atulepa. I le meo le direct appointment o ai fo. A le tomai tai loia. Loisi. Oi wato e fai foni fesili a Bondi. Wato e fai foni fesili a Bondi Beach. Ia nga ele uma. Lelan fesili sa tau na fesili momo i atulepa. Pe o whainga foi na whai ei lang kingi lo ia foi le o Savalinoa. Savalinoa Mareva. Ia le na, Mareva. A le fesili pe na te taritonu wina le sa o le mele o whai ia ai foi. Ia kari me foi koi. Makua pe pelo i singi le kari sori. Teo whai atu foi. Watu tu sa pāwa i atu la e pamale fōlinga apa whango matantongi ngangi o Bondi Beach. O le mawhai tutu wafi o na fesili e whai atu la epa. Ia le na ua whai mai e le awaitu ina whai mai e sortura fono i ar mele o whai ar malo ona o le tamaitai o maunga. O le ilo umai sa moa sa tu i le tu o le pare mia i teimi o ana whamsinonga. O e se sen whaupunga le natu la epa whapea na tu i le pale mia. Na tu i le vaenga whai as a lawyer. Man tu le pale mia le na appoint sa o atu nei ana KC and all that. Yes. Ele ia i whamsinonga ele involved i na o Miro. Le sa ia i le... Ia. Tulai mai. Tai over le tau whaasise, tau whaaleanga. Ua lua whesasi ei mawhau o le atunu. Ma le mautonu le atunu. Tupu uma nei mea tula epa. Ana wha a pea e tu le toi ina ne o tula epa i longa tūlanga sao. E le aise whi aina i wha pea le tu ma o Samoa. Ma lolo wha atamali. Ale mele o ingi. Ala le wa manino la tau fono le na whainei. Le awa wau ma inga ngātu titi pāle no o se tulo. Ona lea, o le fia toi lalo. O le mana o e o maia ia tula wata mali yanga o afionga li a minsta ma le afionga le li palmia. Fape mo ai ni tamai ti laula lango. Nei lalo wa ainga. That's the attitude that he's got. You know, ele mali vai mana o lava o lima ia tupe la tunu mau mai ia mea la tunu. Me vole ele lor tu ina ona tala fai. E fai tau nai ele tunu. Io e. So se upu e mamuru mai lona ngutu, lona fofonga. E no fo tu se no fo em tu fa matala mai lona tu ai ngata ia Samoa. Ia te lo fo i te leo mea ia tutupu. O mea sa ona faia. Leo no foi matu wai, you know, it's just because that's exactly what he was doing during langa administration. Lela wa no foi mafau manatu le fo e fai finga malo le nei. No, you got the taste of your own medicine. Oi mea valea mea le tonu sa e whainga. A le lawa i e lo tanunga o le foi, it's because you don't trust yourself. That's why you don't trust le whainga malo le nei. Tu whainga malo se i whai le lato whaiva o le taitaina o le malo. Tau le au te lenga o le fono rentalo. O tawa aia ia o tango tu atoa i se package se tasile fono lea. Na tatu tiro le ia i mo le mea o le whaitatu tiro o mea whau conspiracy. Se o le ua o le mea sili o na ta whanua noai. Na o le la a mata mea la. Na o whalongo atu o i la tu plan. Tai tolu asui. Ma tu atu le vanoi atu le epa ma e whai mai le tali mai i e vanga. Au te va ai tu e femusu ai. O le ua tu ua e tu fau le tu e sau le mafofau. Io e. Tu uma ela le memuru. Tele maua po ani tali ala vanga murmuri. Atunda e wharonga. Tele maua ia to tali mai. Al whanonoanga mafanua.
Tau te vava ai tu toa i Samoa. Ile mafua anga na kola i fono lea. Ile mafua anga wo le fia. E pia na tau momo. Den sa fa ilo ia i. La fa no le le the very violence. Ile ngate le violence. Threat. Kau fa mata upu matala. E te taula na te vava i tu toa le malo. Pe va ai do official le. E te view a toa lava le fono lea. Ma fisiringia, o lan mafuanga fono. Le atonu le mafuanga. O lena maua, na talo le fono whapea, ona o le tūlanga o le lethia fia i le whainga malo, i le tō fia o teitai fono. That's le tali le sa mai. Ai maua atu nei i to tonu o le fono le nei. Le ngana le sa whaonga, the accusations sa whaonga, the defamation sa whaonga. O e whaia sina uofo, whaia sina uofo. O le nofo ilo ia to olua. Tauna whalongolongo atu, mawa ai marita toa, ua out of line ia la fonga ia la foma ia tangata, Te le lopo fele tu malo e tangata le whape mai ia, o le tufanga e taun whaiai, o le tui le amo. O le safatasi. Ai mini o le foi, o le loau, o le tumaro loau. Sanganga. Ioi. E tanganga ngana la le iai, Sa te tau ana moni whaina le lofo lo ia nei. La tau te lapata ia le fono ali a mata. Tau tua nā le ngangana, tau tua nā, awane i tau whaia ni la fonga i le wha maonia, awane i tau, o le mea sao ana sa tau na avel fautuanga. Sa tau na avel fautuanga. Alan mena na iai, ua matua i fia whanongolongo e whaasa wea mai tangata nei. Talo whaile mamalu o le atunu. I lo lato vai ma lato le iloa. E iai tua patatua o lato la fonga le na whai. At the end of the day, e le lato tu la e pa sefe o tou. A whai le molianga le loia sili ma le mtanga nuenga leo. Ia na lofa tuaila ia na ua a mifore tau vai, ua mafia fia ele tau whaabalvalea i mea tau whaasesea tu la epa. Ai te sila fia foi mawhanua. O le keisi la o tau sa funde le whatpuipuitanga te me tonua lea. Exactly. Tai tui le amo. Ta taura na fia tangata ia. Awa le luinga tonu le lau tala tu la epa. O i manino ai la. O le ale tu ai ngā lo ia le iai lo ia nei. Sa ta tau ai loa. O tangata mai ima o le wa whatasi mai. I ta tau whaila na e se tau whawa pe ia. Ave pea le whaasira silanga i tangata le wa mai le fono. Ia tau tua nā le ngangana. Tau tua nā ia awane i whaia ni whamtalanga le sao. Awane i whaia ni tua inga. Awane ia lalmena iai. O la a whaawinga ia upu matala ia sa whai mai e tangata. Whai se mea wawe, wa tatau na tui le amo. Whawhisi o la whanonglongo fo ia. Ia mai se le aluanga le fionga le li palimia. O la whanonglongo fo le tu malo o palimia. E le talini mai. Ai whawhitai o no lea. O le fionga le li palimia o le tangata o le tua. O lo whaatoa file mu ia lo nai tu malo. Ia lan mele. Na le whaolo a tau malea, si I tau Samoa. Ia nana ngana ia nisi mai I ma oi whale alupo. Mātu te li o mai e si se taua. Meaning, o le mea reina o mai. E ana ngana whapena ma kukere o mai fia kau, o le e la kukero, e ongo kupai kau e lako mele whai. E ele tatonunga. A fai o iai se o to review e leo ma le mese ta mai tailo I sili. Taunga ave se ora I leo to e review le I le fono le. Tanga o tele tau wha mata ule I marwa le fono le. Sa whatasi atu le ele afo ele fontanga le asia na po. Ia. Sa whai ela se tasi o tinaio au tafa. E musu mai e te au. Te le ta ole swa fortinai me tupai wa maua me se tala I Samoa o le fono le na fai o vale ma fo fa wa tau na mo lia fatu
I believe o lo iai tāpenanga ale official lo ia sili. Yeah. Apea mai e loa. Talo sia ia mōlia le mea vai mutu. Aula no te teipo aia. What do you mean oile vai mutu? Mai le ngukule ma fau ngangeng. Ia oile ngor ko ino kere o. Mai mako ngu. Ia o ferko ngu. Mai o iwa. Patu ia o te leilon tangata iwa. Mai seles ko inga nga kele mai kala ia lauri. Ele ai. La matauri o tofilaonga mua. Pei o le nga au fa solo ni lo faro. E fe rolo ma ko filau isi ka ngaka so. Ia pe o ia na anaka. Yeah. He's the instigator. That's how I see it. He was the instigator. E tau mawai se langona. O atu se vaenga e makua koe review a koa le video a koa lea. Amara o te tono foi wa mawani ni la amuso oi whapeo to tele fo ia ta mawha le anganga e le I fia le tūlanga le na tūla I mai ele fontanga le nei. Yeah. Yeah. Langa ele tu se whainga o le whanutanga lea, o le kukunga o le afi, ia kupu se mea Samoa. Yeah, nā tōnu lava. Ia. So le mea siringa whainga tā ma whanua. O lea ua uma whainga palota. Wa kea nga whakia. A whapera ni tangata moni lea lofa I lea tunu. Ku unga ua kea o whainga palota, le ua. O mai fai fatasi le malo a fai le fai ka ko malo fai fa pembia io ke le lona pala le siko inga la o le pese per ko inga le o I ala auli le o mafuai na bevesi la tu ai le o langa mi vai kasi o le fongo le ka ume ya Samoa le fa bevesi ngole ku. He's blaming Lauli. O la se o fai Lauli. Ele se me o fai ele fionga le li pani mia. O lo o manino so ta inga sa fai. Lo manino so ta inga sa fai I swinga. Ma o le fo e sau le press conference e sau ai lunga le fionga le li pale mia. Fa manino. Mafua anga wa yei fesu ya inga. O na lea. Se fulu tolu I tu malo o te mine o lo fa isu su enga. Lo fa wau su enga I tupele na fa anga se. Ia, whawhetai o lena fa I loa mai se fulu tolu. Ai le o taua ili mai le ingoa le tu malo tangata o lo msalomia. O na le pui nga fo I le fionga le li pale mia I tu malo te tasi. A le mai tuwai. E whawhea I el telo mesa ona whaia. Ia, e se tam tau puinana e te penan. Ia, o se mea o te fia whaama mawhaina tula epa. Le mānaia, beautiful speech, mai le fionga te mai tailo ia sili. Ina ua whai lana tautalanga, mānaia o lana tautinonga, anga ia Samoa. She is fully committed to serve Samoa with integrity and honor. Mānaia. Wa maua whapea. Sa iaia le popolenga na iona mātua. Sa le popolenga na iona mātua ina wa ia manao si ilo na ao na te avea o ia malo ia sili. Le popolenga na iona mātua o na te leo whawhitauli ma meo lo tulai mai. Ai mana ia le toa. Mana ia le toa la na fionga. Tulai mai. She's gonna continue wha uma mea na amata. Ia pe le turanga le iai le whamaninonga le wa mai le fionga le li mean star. O le taimi le nei, te le lopa wa o iai lau whatanoanga I le former police le ia Visesio Stanislaus. Stani Silau. O te li tanora le case nga, ka mai, karango mai. Io o le wa whamaunia ua dismiss ia molianga sa whaasanga ia Visesio. Ona o le wa manino whamsinonga ma o wha maliaina whamsinonga I le saini le li o nanai. Ia, tūlanga na iai. Lea la, o le wha le whapea mai. O le mafua anga ngalaina na alu le tama le o Visesio. Sitani Silao. Mafua anga ngalaina alu ia nanai.
ai mafana se whainga wō. Ai whapea fōi, ini tausanga na tea. Sa guarantee le tamale o visesio, ni long sa whai fōi a nanai malona whaletua. And this is why he went to ask to return a favor. Be ma whai o no te leo le la wha moi moi. Ia, le ala na whai. Le whala whapea wha manino na umanga saini, la sa malie mai loa e a fōi e nanai, ia tūlanga o your guarantor, ma mea uma. La manino, sa willingly whai. Ile whapea na aluli ia visesio. Forgery langa saini and all that. Yeah, le te ulani nei. Yeah, lawa wa dismiss the case. Yep. E pale me o te ele o ngā whainga lai ngā le cases kengi o langi. Ale te whatu nei la utala. E kaola le polenga o ngā o le tūlanga la le molianga le whasanga ia langi. Au te tali tonu fōi. O lo ia fōi vaenga e pui ai la ona e se fo tangata na a vea le whamamonga le na ia langi ia se taimi pēo na wala au ia o i nā tātou te loa ile a tamoni o me la tu lai mai. Karo whai. Ia. Tātou mai ia le tūlanga le dengue fever. O le ua whamaunia mai Samoa. Mai le tausanga li momo Januari lua o lua lima i le aso momo Februari lua o lua ono. Se furu ono ake balu se lau wha balu i a case o le dengue fever. Ai mai a Januari lua ono le lua o lua ono i le aso lua Februari lua o lua ono. E limas furu lua new cases le ua wha mawina ma o le wai tutono le whale mai. Ia le lai ai le alototo le fitu masina le na maliu last week. O le whalau whamaunia mai e Dr. Robert Thompson e lua i tu ainga dengue fever ia ua pepesi mai. Le ua circulate Samoa. O le outbreak la na since April. Whape lua. Ia paua le mea ia watu ai fo ile tā wha manatu ma le tā wha ailoa le tā pokalame. Po o ai se Samoa, New Zealand, au se Tālia, Amerika, o whetulu inga laulangi lo iai ia, alo ma whānaua, tam whānaua Samoa. O iai te fuafuanga to te whai malanga i Samoa. Ia fully equipped o tau i vai ma mea pui pui a mai ma dengue fever. Vai namu me whapena, ave ia mosquito repellent and everything ina ia puipuia o tau ma le maua whamai. Wa leo te tau manino tu lava tula e patau sanga lente nei. Sa o iai le maliu o se tasi wa wo ma whana ma te whainga ringa whatasi. E le whautai ta e sila fie le taimina wa e o mai nei tātala no ai. Sia wo ma whana leo fuimono ma iawa wha uma popualii. Lena matiu mai Samoa i le dengue fever. You know, e whai malole anga upu e whai le moto whai tangata matua which is, look at it now, only a 7-month-old baby died and Whauma was 64 years old when she passed away. Karo whai. Ioi. O le whautuanga e a matuaila i le mamalu le atunu. O ai o le a whai malanga i Samoa. O ta pena. Te tiri yang i lisi tam tau whamon mole a whanua. E iei si whasalangoi na tu avetua whamon mole. Yeah. O le Valentine's ball, dinner and dancing. Ele taunia le ele fast ainga LA, California. A whai ele aso wharile nei February Sifumartolu i le ono pi mo i le fiafi. O le lato tuatusi o le awhai ai ia o le tolu tasi lima o West Lincoln Avenue Suite tasi tolu wha Anaheim i California iwa lua valu o tasi o le tau o le ticket se lau tā la i le tangata tu o tasi ma la awane i le telefoni reserve sa tike ia neite mitai i le lima o no lua tolu wha o tasi tolu o
ia po tamaita'i o Siangingi Stokes i le whaluawha, tolu fitu ono, fitu valu ono fitu o le latu whaili malie, ia a le one and only one man band Malaisa Ilisanga, ia o le whasalunga whaptona ia mai i le vaenga a le pas ainga i LA, California. Aftai? Lelei. Ia na tau maila i el whaatama ia ina o le supermarket I te le a le I Samoa. A le whaupi. Oh boy. I tell you what is the biggest supermarket I Samoa. The supermarket was I thought it was a bakery only. No, tula epa. SLA2 e ele bakery, SLA2 e sell alcohol, SLA2 supermarket, SLA2 or for your whatawaia mo meo ie malavalava, you know, it's massive. Wa o inale na mato ai whatau mai ai umai mitiafu ta whaangaina le maliwa sio brother le na maliwa sa mo tau sanga lentea. Oh, no, they've got a mess. Te leo le fali. Massive. Ai whanga whanua la. E whai o lalo a lunga foi. Le po te vai atu tu singa na au mai aiva pe o fallinga in mob vai fo le Frankie I drugs. Yeah. O sa ole. O tala na le maua. Ya te whalonga ye au tai Samoa. Ya ai le I whapena ye se. Ya ale me mana ya I tula epa. O lena umaua mai ele tala nei Samoa. Ya ele whaftai fo ila I le li pule malato executive wato tele lo whenga massive. To a tele lo whenga. Wa a titilo nei ele whali. Ela kiki pipi. Ela kiki molesi. Yes, I'm telling you. I've been in there. O tele mawhaino sa vali tele lesi too. It's so big. Iai umame, iai mea fale moenga, all that. Tele le fale. E ese la lalo, ese foi lunga fale lunga o le fale. Massive. Talo fai. Ale mele whafta iai. O le wa mai le whamaninonga. O le au whainga luenga umale sa iai. Ele ei mese se o lato a whainga lo o iai ia isi vaenga o whale o lo whapena latu, iai lato nei ia, whaftai di ele tua, ona matua, to telo I lato o whainga nuenga nā tia I o lato a inga. An mea karsia ia, ele mu waisisi ele ia fiesi soifua. Manino ele eise sina fia. Eise sina tupu lo whale lave, everybody was instructed to leave. Ele maua le fianga, ele maua le amatanga le. Ele masalonga, eise me mafua mai lunga whale lunga. Wai, matua mu atoa o malunga, nia wasaulo wasasau mai ana I lalo. Lalo fai so. Ia, ole mea karsi a fai o lai insured fale. Ma mea uma. Ia, ele. I'm pretty sure. Yeah. I am pretty sure. Tanga, to foi ele teimile no wato I Samoa no uli patia mai ai. Le te leo le warehouse, massive. It's even bigger than the one that were nei. The warehouse ai? Ale vo tala tu nei le se ola tunga. Ia o Frankie la. Good. Oi. Massive. Ela titi malai la kapi. I'm telling you the truth. Ela titi malai la kapi. Ele fale le e senga fo ya la. Wal fale le mune o I vai tele. Wal fale le te fatu nei. I've got a feeling I wa uma taimil nei. O yuka lai senga ai. Ele mamawa tua malemele vai tele. Yeah. Massive. Lo petu fa tolu ni malai la kapina mo lo fale lo fatu. Tu fa pe. Ala nei fale fa pua fa pe nei. Le fata te vai nei nei fale te tele ye fine. This is what I've never seen. Massive. Au te ranga le tulanga le fanua la iai. Ai po se lima eka le fanua.
te le sua uma fanua. Oh. Ia, o te mana tua uma mataupu. Uma Ia mataupu. tamai o le ananafi le sa ese avo se feiloa inga. Ale New Zealand Police Academy. Lea iai le lato intake le to o 5 sutasi ia leo wa recruit to o se fulu tamaitai ma le to a 4 sutasi o lii. Ia wa whaamamawhainai la le ofisio leo le tā ua o le whaamaoni tau tinonga ngā rurua whaatasi mauna ia le whaaurulunga mo le tau sisio tu la fono ma le amia tonu ianga whaaloalo I tū maanga wha Samoa. Ia, whaalo sia o ni suinga fōne ia ale vaenga mtanga nuenga leo lo ia I nei le tātou komisina o lo acting ale taimi le nei. Tanu mai le 5 nisi ngase ua pasia le kapeneta e avea intia monitonga fitinga. Oh. E 5 isi ngase fou ananafi. Le ua whaamaonia e o intia awala ia tong fitinga. Wa paule o nuu le wa mai e ia tatou mai. O nei New Zealand intia. Oh. Ia o te langona na o le vaenga lea. Tau na uto e whapai atu iai. I le whasaonga le lipoti nei na tau whasese. O le whapeo fo iai ni lo ia whanita penanga tamaitai lo ia siri tūlanga nita upu lea. Ona o le tau whasese o whaupunga matala. E tangata lautele whaaleanga inai ma le tantonuina le whaputuputonga lautele. O le poti le whapea o lo iai ni le na announce le observer whapea o le la malanga o le mafuaanga o na o le whapea o le malanga o le fionga tamaitai lo ia sili overseas a le understaff la na matanga duenga. A le la na whasa o mai la le fionga tamaitai pa lo ia sili. E le whamaonia nei tala se ona sa ia kina no ofisiri ngia ia se tangata. Mas Babylona ona ia wala awina longa ofisa. Ma whaamaonia tuai ele ai se lato invitation whapitoa na abatu. Ai no wala matu ile si tūlanga tula epa. Awale a maile vai o tangata na whaiele new seselea. Ele ma whaina alu le tamaitai lo ia sili ni fontanga whalmaa malo. Why? Ona elei officially atato ina lona tūlanga. Nela le lo ele pepelo le amai ele Samoa Observer. Sa upai ia nafi I le mena. Sa upai ia nafi. Ma le whanau ngala. A tula I mai lor te mai tai lo ia avea le tua I se inga o ia I le mele. Whai lo se whainga I le newspaper lea. Ia langa leo whai tōnua. Leo whai tōnua I le tamaitai lo ia sili. Ngō pai ia nafi. Wa silinga malele ma fau. Ona o lea le foi na ele tulia foi fafo ele parmia. Na fai ele awala in a very polite way na fai ele parmia e tu wale ale fo ho fa men tuli na tuli faf. So o le fa lo fa lo inga fa to winner I le afo I tama tailo isili. Ala lo le ele fez fa ka ko ele official le ia fatu o le vai o tamaitai le na fai ele news lea. Wa le la o fa mautu mai. O tangata la o le vala aulia lea le ta waila le vala aulia lea. O tangata lo malanga vala aulia lea. O le minsta o whamasinonga. O le CEO o le whamasinonga. They are the ones who they joined ako le Commonwealth Law Ministers o lo whai fiti. Yeah. Oi, o la eru malanga. Ai le waruelo I sili. Ai le waruelo I sili. A le wan nofoma whai ele tua inga. O le winga la tua inga le nga whai. Te tau whale anga whapea. Le whato al wato ai malanga yana malanga whawa malo. A le understaff le lamatanga le. O le kau whale anga le ngol mea. Ya, le ngā tonu la ba. Oh, sorry.
Na tā mai la ia i le tūlanga le o whaingoinga le swift action. Ngā i o inga mawe. Wa mai a na whaia ni suenga o tino maliu e toa lima i le whale mai i matotua. Mantua wa mawe na mai a nei fufuanga. Ona o lena maua tātou pathologist lena mai New Zealand, mai Christchurch. Ona o whainga paanga, whainga wō, a le fionga tumaitai lo i sili leo whaatauto nei. Ringa wani tia kanaka a. Yes. Le lawa atu e pāwale expenses o lo o mana o mia. Te tongi en malo Samoa a la air flights and as well as their accommodation. Yeah, well, o le ala whaila o whaamaunia mai. Whaamanino mai la le Deputy Commissioner o le fiti le sa apalai mai le avanoa le pathologist a tātua Samoa le whasalalau. Na maua wa te ina wa te tali atu ia lātou whapea. Wa ia mawaina se ofo mawalunga atu i se isi no foanga. Ma wa ia tawasanga aile si tanga o le totongi e ofa atu el malo Samoa ia te ia. O le totongi na mana o ilua sala wafi. Sorry. Whai mai la. Ina ua process lo e le fionga le komisina le tawasanga i totongi le kapeneta. Le lana ave ele lua sala wafi. Ia lasa iai le tupe na whaanga mō mea ia. E lua sala limas furu wafi le tūlanga le sa whaanga mō mea ia. Ai wa mawaila le tumaitai loia sili. Ma sau noa lo le pale mia whapia. E le toi mana o mia le au nanga le li fiti whapitoa lea. Ono lewa ieni wō a le loia sili. Pathologist whainau mai e whaile au nanga mō Samoa. Ia, on whawhetai. Whawhetai wa mutai te le whamama awenga. Wawa ele momol poro kiki o le momole intia palpala. Lewa whai mai, lawa mawala na offer elsewhere. Ai tali atu lai malo Samoa e agui atu. Vai e. Ia, le mesilia ia o te le nā tupe o sefe. Lua se lau afe. That's a lot of money. A lot of money. It's a lot of money. Ia vai lai le vawe. Lewa lima ia fo ia lima ia tino ma liu lewa umana nta oto vaso le ntea. Ia, malu, whaftai, tūre tā, le ase tala mai ele, o mai tā tala ina. Ia, wa o mātua. Le ase tā tala o mesa ia ina po, ale asia. Oh, it's beautiful tula epa. Manatua. Since 2019 that we became in the Asia. Levalana mao ai Thailand, out to Bangkok, o te ofo i Australia i Fontanga ma mea. Ai o le tele o taimi, ia o training sa whai. Ia nga te sila fia Dan Doyle, ha. Ia nga ma train pe o tūlanga le eita, tala no whapilei. Mara tofu se ere mele a mai lunga isi, paanga fo ima le. Ia. E whata por kalami, ala sau por kalami al pare mia te minei. Ia. Le ala whapea mai o lea ua a whaina ia le taofiri poro keti. Asi o matu i tū malo i whasale le anga. Ia taluai le tangata o tofi lau lino. Yeah, vaila leo ngao mei o tūre. Tula epa, you've got to understand, that's exactly the whai. It's to be expected. Ona olea. Ole ona o la fonga iana whai e tofi lau lino. Lena sau no manino fole minsta. A whai e whauli utola wa whasale angalua. Whai ngō fiena ta pungi lato po. Lato. Ale longa lavela. Ole a fia a tole tu malo. Ona olea na manino sau no anga minsta. Na ni nai matai tala luma. A whai ole mea lea. Ole whainga sao ala. Ame tu la fono tangata to tasi. Ai fa fu pe ia le afoi. Ia le proketi mori tu malo. Ai ame sa ole tu la fono tangata o lewa.
Ele ngata vananga. Ave no le fono fa vai o I salava. Ai malolo ai la io iwa la to wa sa to na e to fa ale nu. E to fa ale nu. O lo ia foi sunga fa fiangainga. So ale pule a fai la tu langa le fa o to la vama ma fiata ma mafa ia le vai mutu le o lingo. Ya. Ava no. Ave le fa sa le fo le fono fa vai o fa sa le a salava. Ni fa umata po tasina me ia malama Samoa. E leo se poloketi se tu malo. E leo se poloketi o le mea patino I le malo. O le mea patino le flas. Le mea patino o lona winga. Ele a fai atu le fasi ta iala matangata mana o fasi o le puinga. E manu. Esa, ele mfaina la tu tangata me valea e tam fai faleanga. Mea o manunga na. Ai ala papele to ina le olino. O ana la fonga ina fai. O wa topa yana ia wa malosi yana ia wa hiki la ale lo ia le ala. Tua patatua peno fai atu. O lo o iai ta penanga ale lo ia sili ma whainga malo ia. Tua patatua la leia. E a afia o mai fo ila nisio ila tau ia sa whaia la fonga I to tono le fono lea. Talu ai fa o lo ataua fo malo o le toi ina moso le o tula epa. Whaftaila leo whaari mai leo so sa o le lau le lima tula fono ia saunoanga ia. Yes. Pena whai atu whai ito o no sai o la wata pena le whatoa uman whatau tō le tatou lo ia sili. Give her time to breathe, prepare, take action. Loa pia mawhanua. Le tau te on sai ai le o ngā tatunga runga tui. Yeah. Le ngā tatu tui foi le whaina na mawe o na whaatino le malo ia turanga whapea. Yeah, na ne watu whawhautuanga. Mo I la tau po ai fo inisi e te tu e fo lo la tau si se teimi o luma. Ia o le tau no unga le tau te o uma iai. Mo lia tu la fono. Paule mea. Ai sia manuia wa mai. O ifo ngā lulue. O ifo fai fatasi. Ina ia manuia poloketi. Lo manino tu lalo le fionga le lipa le mia marka peneta. O ta iala ne wa suima mea. O le puipuinga langa ele o se tama I tupe le 2 miliona. Ona lea. Ina ia whaapea na whaawau pea. Whaawau pea le poloketi le nei. E manuia umai a inga nuu. E ka le sia mai tu malo. Alela o saule to ina fia poto. O lona vai na leiloa. Ana le ngana leiloa ilo na wha vale o mafia fia. Mawa mai tu la epa. Yeah. Ia lena e sau noa nga ele fontanga le asia sau ia na po an. Mana ia tu mor fontanga. Pe fana no fai atu. Ia e la o mentor le taimi fta o join ai. O le presidential ambassador. Diamond or Dan Doyle. So I only speak to him on Zoom. I only speak to him on Messenger and that. Finally got to meet him last night. Okay. And also, Bart Cotter. He's from America in Utah. Alewa Nofonei, Australia. He was the one that interviewed me live ilungo Bengale Asia. He said, "Tasi for your tina sa mawale maitanga le cancer." I finally get to meet them last night. When I walked in, as soon as they saw me, they came and we all hugged each other. It was really good. Tele mea fau, tele mea manaya o le atu lai mai. Le so sau whaia sina pisinga ringa. But I quoted my le tasi o le website for the trainings. And he assured me le mata noanga na po Dan assured me, Macheta, anytime I'll be waiting for you. So he's on
famole mole tu pai ka fa mai ka pule e lefta uma nei anta terno ina observa mai saunoanga le li pale mia le fai fa tasi mata por kalami Yeah. a le ua mai lunga le observa o le ua mai lunga le observa ia le tala la ulia le mali toa o le ua mai i le ngata ina le toe mau a fai nei le crunch anga i iva ia ma le ua i lima tula fono ia saunoanga a lefta au maneia a le ua i lunga lana so le mea le ila ngona i fa no le newspaper le ele o sau no mea Le la o tua sa o mele tu putu lepa. A fa fonga o mamai o tau ye to tono le press conference ala fionga le li pale mia. E po ngai le fa awa o le observer mea nei o tau ye to tono press conference. Why? Because o le to te passing ale message i le observer. E fieni tau tupe o lo mawa mai ai e watu le observer e to pass second hand information to them. Mainata mai e leise to respect. Lato te nofo ina. A fai ele observer. So be it. They can't give out the information. Before na tatana no advance olintia. E se mefta uma nei ele press conference. A ele sava vali. Fafo ia ila to sai tono press conference. I out my observer. I out my bringing up everything atala no ina le fionga le lipare ma fu le mele nei tula epa. Longa lo iai tangata le to tono le press conference. They are passing o te le tua ia tangata le tonu nanga le live le mea na foi mata mai ai e tua ia le observer vai foi le mata mai tangata ia whanongo mea tau so ele te tua ia tangata le to tonu le mea o le observer la vai wa kau fai se fainga nanga foi maka live e saunoanga le pandemia ele manga mia mo ka e tilivanga e pe relay e se afo lai maka mai le live a vai le uma le o lunga le tu fasala la mo I'm telling you now. Le mea lai whangia la observer. Lai whapea la tōre sa ole la. O le whato a umana whatau tō le fionga le loia sili. She's got a lot on her plate. And it's including the media i ana tāpenanga. Ia. Pio le winga nara tala. Tarusia ina ia paise whainga i le newspaper ni. O mai ole alonga uma le press conference ale afu. Ale okay, we will. Also mai uma ni so. It's the high foi tula epa. O le foi la so aso nga fu ale na fatau to inai. Fatau to inai le fionga lo yesini. O le ala mena tupu le sui observer le sa fa ye to tono fatau to nga le. That member was asked to leave the property. Na watu wale leo watu malau security fatula ile awatele. Oh, ile fatau tonga. Le fatau tonga. Yeah. Yeah. Ia fa uma mai ta Yeah, tu na e ana po Lela so because Dan Doyle is flying out to Hawaii on Saturday. So I'll be messaging him if I lost so if I follow my Zoom and we have to do a training. Yeah, ole tu langa lea o wai la fisu ya inga o tātou tau le la se avatu le tau o le tātou pusavai le nei le whāwhangu le iai tu sa le sa toru se lauta la limas fuseni o lea wa whailona sitanga wa tolu se lau ma le ono tā la limas fuseni ono tā la limas fuseni lon sitanga i le whāpusa o le tātou Renew 28 o le sa se lau se futolu le wa se lau se fuluono limas fuseni o lea sa se lau se fulu fitu limas fuseni le wa se lau luas fulu limas fuseni o le tato o se lau lu fululua se lau luas fululua ta la no mai lola i tamale tu la epa. This is what I purchased last week. O le tato drink fo ngale ta o le energy le mawelo lo malosi le na
na okalala upusa last week. Lea. Ia, o le tūlanga leo le tātou energy drink. Ia a whapete fie, o i lātou vane wa au ngata ngō fie, wa whaavai, ia, e le lava se taimi a lua i e whaise ko le nginga ina i e toi tau wha maua le malosi. O le tamala lea, o le energy drink e wha fo i sielo malosi a. O le tamala lea, e sa ai te tonu, tu sa whaangata i le vai a, sa e se vai ngale, utu ai leo tamale te tonu i lulu, ia inu within 1 hour, ia whamole mole, o i la tō le fia mau, a wane e inu ina le pō. Wai au le leia te le moe because you're full of energy. E ta tauna inu le tai au, fa ta tauna le te alu te whainga luenga, a fa peo oe e yeini me umiena e ala le pō, o te tautu le moe. This is the drink for you to take. Yeah, Leilana Mailala Upepa last week, which is good. But Tulepa, there's a lot of good things that's coming up with the ASEA. So I need to get Dan Doyle, so we'll be able to do the training. Yep. Yeah. Tulanga tato ASEA. Le mo tatou umarwa i nei Amerika, ia mana mai te i tau avatu le tau fōure wa i le tatou le vai wha mole, ia wala au mai nei le lima no lua tolu fitu o no lua. Nei o Tutuila, Manua, Alaska, ia ma Hawaii, tatou New Zealand, Australia, malawane le orua tasi, lua i walua, tolu wono o tasi. Ia fasili mo mawhanua tupai, ia ai fasili mai nei ia soli, ia poau, ia mo le whamamaina o tatu tau whauna wa iai. Te le fia si tangana wa iai. To so le vai tele ia, it's only $6.50. E les la mato, te lora e les mato. E les, o le si tanga le iai, it's the freight, e leo se si tanga le vai. Leo afia mato, afia le freight nga auto. Yes. Lela lina afia mato. Ia, ai le lei wala au mai pe nei tātou nei Amerika, ia si whamanino atu whamanama. O le vai ana tasi le tātou energy drinks nga mai fia foi mena i tonu. Fia foi tu ai. Dollars fulu ia little sachets. O le energy, le foi de si. Energy o la foi de si. Energy, o le mind, o le mood, ma le weakness. Ia. O le energy fa foi cielo malosi. O le mind, pela no whailo mai e kota ana po e part. He just took one energy and one mind in the afternoon, and if I pokala mena po because being me matutua, they were up and down the stage, set up. They got full of energy last night. That's good. Yeah. Manatu wa tau medicine uyor ta nonga nia fia tu nia manoa nasi me o pa uina ia ma fa mai amerita po kalame nia lele ia fa tai sa mo to fa fong anga le nei tula ata tele yo yari tula epa mo mo ia tu fa malo man fa tai ni tina sa wi fo ia te wana po ele ma tu ma pa kota ma Dan Doyle. I mo e me ana tina to tolu mai tua mai Dubai, we love watching your program e mana e po in mato ata na po ya malo fa taile lango po kalame ya le nalo fa funga anga Samoa o ni milo ilonga po ni fa tata noanga ni mea le tupu si o tata watu no i Samoa ya o lea lava matu te tamo fai ina ia ilo mfa mamlama a watu mea moni ina ia whaafai fien wha ufale i o tau loto manganga. Mawai foi o tole mapsanga mai loma manino le mea moni la tupu i Samoa. Ia leo tau whaafonga lefta o manena ma whatata noa. A leo wha manino mai lewa i a au tu la fonum tau. Ona lea o te talitonu o lo whaapeana manu o tau finangalo i la fonga sa whai fonu nei
ia pe fo na loto tinga to tele ai o le alolofa le whainga malo ua te le tama whainga le lei le whainga malo e atina e si o tātou atinu. Ia le afo se ngana ua sasi, le afo se ngana ua se i ma whatatanoanga ma le sunga le tai o le au nanga le lupe whane le ia o te tātou nu o tātou uma matua, tātou uma foi o tātou whane le tua. Ia tātou toe whailoa i le aso to na i vai aso le nei vai aso maua whai nisi whaopoponga mau i linga le leo tātou. Ia manuia fo ia te oe tula epa. Ia tātou whailoa i se taimi munmuli sei umale whatatanoanga le afionga le lipademia. Ia ona tā i fo le star wrap up. Ia i fo ia manuia. Ia whaftetele lau tō whamo whanua, whaftetele tō whine alo fatele atu ia tafea ia aina ia sui foi ia le nasa mo manatu na ua maua se vaenga ma te faso atu ai I le mau mata opu e sira mali le mate tala no atu ale tala no mai fo le fiunga le parmi at the same time ai pe o le mele le na ma atu ai o le newspaper le la sefa I se vai le uma mai ia program anyway. Ia whaetuisita le sistemi ai ele tatonua ia ua lolo foi o lunga o tātou natu lava lea tātou whiloa I le aso atai au ia pe apule lofa manga le leili atua le soifua maleola e ngata I lu tangata oe taita ia turo soifua I le aso atai au tātou tue whiloa o le malo ma te talano atai au ia o le sunga ia tau ili pei tau lili na so taiao mo te minei sa mora nu pele ia manuia tele te ta I o tato malo soifoia o ia manuia